pray. This time, we want to pray for the presence of God. Jesus said, where 2 or 3 are gathered, I am there in their midst. We cannot be successful in this program if God is not in our midst. Therefore, we pray for the fullness of the presence of God in this camp. That we want the presence of God here. Because when the power of the presence of God is there, there will be great wonders. Therefore, let's plead with Almighty God that we need His presence. Very important. Pray for the presence of God. Pray that God will envelop this place with His presence, with His power, with His glory. And when the glory of God is here, everything will work normal. The transmission, the worship, whatever it is, God will lead and direct everything that is going to be done here. That's why we need the presence of God. Let's pray and tell the Lord, say, Lord, let your presence be here. We want the presence of God. We want the power of God in our midst, in this camp. Let's tell the Lord. Pray and ask God. When God is here, we know that we will succeed. That's why we need His presence. Pray and tell the Lord that this night is your night. You have come. You will not go back empty. What are your desires? What are your requests? The Bible says to God, He answers the prayer of His people. When we lift our voice to pray and bring in our requests, He is here to answer. Whatever are your desires, maybe 1, 2, or many. You need miracle, you need deliverance, you need salvation, you need restoration. The Lord is here. God is present. He will heal you. Therefore, pour out your soul. Pour out your heart. Pour out what you want God to do. This is the time you need to tell the Lord. It is time to prepare. We had many people that came to God and they prayed. God answered their prayer. Other people were healed on day 1 and day 2, and you have not got it yet. Tonight is your night. You can pray tonight and say, Lord, as I come, I cannot go the same way I came. God will transform you. God will change you. The Lord is waiting to hear you pray, and hear you talk to Him. He wants you to pour your heart unto Him. The Lord is waiting for a prayer. He wants to hear you. Like saints of old that have prayed. In Jesus' name we prayed. Look at the Bible, it says, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou will indeed look unto the affliction of thy handmaid, and remember me, tell the Lord, God will remember you tonight. The Lord will not forget you. Wherever you are coming from, whatever your name is, tell the Lord, remember me. The Lord will remember you. Tell God, this day is my day. You will remember me. This program will not pass you until you get your miracle. Talk to God. That this night, deeds from the Almighty God. Dogbeda ayena tona maboma dogo ile yepe enu hiahia egbe anyi wo keke magademona enkekane wajo eye maho wonukunu o maujra dododo eye wojra wo hatewado in Jesus name. Le Yesu pankwa jimi dogbeda le. Look at what the Bible says. Mi do tu alo mi akponu si Biblia glola. But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth,
and their words unto the ends of the world. We are going to pray that tonight the word of God, the sound of the gospel will go all throughout the continent of the world. America nigbaji ayi Africa panyere aya Europa aya fishafi eye meka no posimiolola nyanyula pagbe akamia potome akamesia potome eye wakamia katamia pagbe le juko katame otro ya puna poto eye natona mabo esima ponya le dola eye aya fishafi eye mau ade mobe nous sur katamia le dizimonu ko mo ponya gbo adande mo ponya gbo la akperemianti eye wa benka egbea aite pra mau ponya pogba adila fishafi nyanyula sinye katutu ponya sinye doyoyo ponya la aya fishafi le nuto katame le riame le amo katan gbo ayovo yevo amebo amo katan c'est la fishafi le riame la mau ponya agedo katan gbo le ria katame to yepe amechasiaji minamia do braba ile ka nyanyusia nyanyusia aijuko katame eye wai afisia file khia katame amesia mele khamela wasema ponyala eye wa hokatutu wa hodoyo eye wa kpodo de han pona foto eye na tona foto bena egbea enyasia agedo ha gbo agedo ha jiu eye na sema ponya na sema pogbe eye mawa pona ha mawa pona me do de siade wa pona khia katan eye mau ade mi eye wa na mi nu so kata mi hele hesiame de mona mau po gbea ne wa de zon de mona gbogokoko ne wa awo dole hia kata me mi na be gbogokoko ne wa acho nu so kata mi hia eye wa cho asi akame siame le hia kata me. This is the word of the Lord. Egbea enye mau ponyala The word that says, mau ponya sine gboglombe that delivers, mau nya sine tuna kame that sanctifies, mau nya sine kona manchi sine nana me kokonye eye sine yona dome mau ponya sine dena egbana kokutio kata meka of God are. alesi no lo yimnola mau ponyala aka ohanti la fisi ne leka mia dogbara zame eye mia be mabo nyasia ne wa aye afisi afi Let's pray for our Father. mina mia dogbara de mia fofo le gbogomota alo mia pa sota mi dogbara mia bena de nu ma wa me no be gande ma po nu se dome mia dogbara mina mia dogbara mia be ma wona de lo ki fia ya ma le mogedeji alo le ganye ganji alabena mau punya siwa agede potumela siwa chona juko katala ne wanye nya sesia de si awodo wakasi amokata wakasi amokata wakasi nchina de siade eye wayo don luhon wayo don chinao wayo do gbogbo wacho jijove eye wacho nchikokwe ve la mokata fagome. Let's ask God. Mina mia dogbara mia mau be afisi kami la afisi kamo lela mia bia mau pana mau penti mau pasi ne wakau kata eye esimie je si au kata gomela mau ne waje ma no ba haji eye mau pon mau se kata pon se ne wa no ya maji eye mau po gbogbo rena mau pon ti kokola ne wa chon eye maji eye abale sike wo donya roda da kata mela. Let's pray tonight. Mia dogbara zayame. That anything Ben nous de siade. Nous de siade si a titre de mia papa so chila Yehowa nto ne wadida. Mau ne wagbeda. Enyamas enyam nade kama le satana a o nade kama le si gbogbo fun a o be wa akhemo nade kama nyasia o egbea mau atro nous kata sinele takwa wa po si o mo comment pon si o nous si o kata mi ha e anya mau de kaku minamia dogbeda eye mia bia apetola mia dogbeda mia bamba mau na wa cho
amisisi kpakple atsekpakpa da ɖe ya ma dzi ale be wòagblɔ nya kpakple enusẽ kpakple atsekpakpa blibo eye nya sia si ado tso eƒe nume la ne wòanye enya si aka xexea katã aka dukɔwo katã eye nya sia ahe exɔxɔkpɔkpɔ vɛ ame siwo de megbe la woatrɔ agbɔ va aƒetɔ la gbɔ ame siwo le dɔ lém ɖa woaxɔ dɔyɔyɔ blibo ame siwo futɔ ƒe asime la woatrɔ xɔ dɔyɔ blibo eye woawɔ nukunu woakpɔ nukunu geɖewo wu tsɔ kple nyidzɔtsi ne va yi míaƒo na aƒetɔ mina míado gbe ɖa ɖe míaƒe kplɔlawo ta. Kplɔlawo katã si wole dɔ wɔm kpakple pastor la wohiã ŋusẽ wohiã nugɔmesese tso Mawu gbɔ eya ta míabia aƒetɔ bena Mawu ne wòatsɔ amisisi da ɖe wo hã wo dzi ne wòakpe ɖe wo ŋuti ne woanɔ dɔa awɔm nyuie Mawu ƒe nunya Mawu ƒe nugɔmesese Mawu ƒe nunya eye Mawu ƒe nugɔmesese gbɔgbɔ si ne hiã be woatsɔ awɔ dɔa nyui la nenɔ wo dzi Mawu ŋutɔ awɔ eƒe dɔ eye wòatsɔ eƒe asi da ɖe wo dzi ale bena woawɔ dɔa abe ale si Mawu ŋutɔ le dzidzime ne. Mina míado gbe ɖa eye míabia Mawu bena be míaƒe dziƒenukpɔmɔ kpakple dzidziƒe aɖaŋuɖemɔwo katã ne wɔ dɔ nyui Mawu awɔ dɔ eye wòatsɔ asi da ɖe numawo katã ŋuti naneke mava axe mɔ na dɔa o bena be Mawu nya ne wòaka dukɔ katã o. Eye le afi sia afi le dukɔa me le míaƒe Afrika ƒe denyigbawo katã dzi la Mawu ne wòaɖe zɔ míado gbe ɖa míabia be internet alo kame ƒe nyawo dziƒe nusemɔ ƒe nyawo katã la wo ne wɔ dɔ nyui eye naneke mava anɔ te dɔ enuwo o. Míado gbe ɖa míabia Mawu ne wòanɔ te futɔ ƒe asi ɖe sia ɖe alo woƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe si adi be yewoaxe mɔ na dɔa le dukɔ katã me la ame siwo katã le mía kpɔm le dziƒenukpɔmɔwo dzi wole míakɔ sem le radio dzi le afi sia afi la woa naneke maxe mɔ na woƒe nyasese o. Mawu alé nuwo katã le ayame le edzi elabena aya kple nu siawo katã la le Mawu ƒe asi me eye míabia Mawu bena be eluʋɔ ɖe sia ɖe si ne wɔ ɖeka kpakple mí le afi sia afi la eya hã axɔ nyanyui la eye wòakɔ na ya ma. Mina míbia Mawu be Mawu ne wòatsɔ nunya kple sidzedze na ame siwo katã le dɔ wɔm le toƒoɖonana ame siwo trɔ dzime kpakple ame siwo katã le dɔ wɔm la míabia Mawu ne wòakpe ɖe wo ŋuti bena ne wòatsɔ eƒe nunya na wo ale be woanya le si woawɔ dɔa ɖo. Mi mawɔ dɔa abe ale si mía ŋutɔ mi dzro o gake woawɔ dɔa abe ale si ke Mawu dzro be woawɔ ene. Míhiã Mawu ƒe amenuveve eye míayi gbedodoɖa dzi eye míabia aƒetɔ be zã ya me la nukunu siwo ava la woanye nukunu gɔwo elabena zã ya me ɖe nusẽ le teƒe ya la gblɔ be nusẽ ebe Yesu gblɔ bena o dɔyɔyɔ nusẽ le si be ayɔ dɔ eye afi si Yesu li la eye Yesu le teƒe ya wòtrɔ la nusẽ le teƒe ya wòtrɔ be atso kame be ayɔ dɔ me be aɖe ame be atrɔ akɔ ame gbɔ aɖo ame ɖo enu siwo katã nebu la Mawu atrɔ ɖɔ ɖo nu siwo katã futɔa abosam fi tso gbɔ la wòtrɔ Mawu atrɔ ɖɔ ɖo. Míedzi míagblɔ na aƒetɔ be aƒetɔ nu siwo katã meŋlɔ be nu siwo katã mebu nu siwo katã futɔ la xɔ tso gbɔnye la wòtrɔ Yehowa aɖe ƒe zɔ Yehowa aɖe zɔ Mawu atrɔ ɖɔ ɖo nu siwo katã nebu la wòtrɔ ɖɔɖɔ ɖo ƒe wòtrɔ wònye. The restoration of your life, of your health, of the power of God, of the mercy of God, of the grace of God. The Lord will shower. Mawu atsɔ eƒe amenuveve yeƒe nusẽ
aɖuɖa gbo hã gbome madzo asigbo alogba o Yakob nye maɖati o na yi o negbe ne yiram ko ha bia mawo etona ma be Yehowa nye madzo le leke ƒe takpekpea ƒe si alo afi si me le nya sia sem o ne me ɖem o ne me tsuka o ne me ɖɔm ɖo o ne me yiram o tsɔ ɖokui ɖe Yehowa ŋkume eye na tso ne be zã ya me la Mawu ƒe nukunu esi Mawu ŋutɔ le teƒe sia to ma le yim la eye wole nukunuwo tsɔm na amewo la xɔxɔkpɔkpɔ tsɔm na amewo la wole dɔyɔyɔ tsɔm na amewo la wole kasu tsɔm na amewo wole bovokpɔkpɔ tsɔm na amewo alo ablɔɖevi tsɔm na amewo la Mawu ne wòaɖe wo hã Mawu mate wo nu wo ado o Yehowa akasi wo hã gbe wo ŋuti akasi agbewoa eye wo ƒomea le teƒe ya ƒomewoa le fi ya le teƒe ya Mawu akasi ƒomewoa ŋuti ame siwo ɖo ɖaseɖiɖiwo le teƒe vovovowo la etsɔ kple nyitsɔ va yi la neva eye nenɔ hã di be aɖi ɖase míado gbe ɖa eye míabia Mawu ƒe zã ya mea Mawu ƒe nya si ado go tso Mawu ƒe amea ƒe nu me la ne wòawɔ nu ka wòawɔ nukunuwo wòayɔ kpakple amisisi kpekpe aɖe ale be wòagba kɔkuti ɖe sia ɖe eye le afi sia afi si ke amewo ali anɔ eye woase yeƒe gbe la Europa Amerika ƒe dziehe ya Afrika ƒe dukɔ ɖe sia ɖe me Oceania alo Asia ya afi sia afi la Mawu ƒe nya ne wòage ɖe xexea katã me eye ne wòawɔ eƒe dɔ elabena nye be nya gblɔ bena be yetsɔ eƒe nyaɖeɖe be nya la ne wòadagbe le du amewo katã ŋuti eye zã ya me nya la dogo enya la le vavam nya la adogo ne dogo kpakple ŋusẽ ne wòadogo kpakple atse kpakpa blibo aɖe eye ne wòagbɔ kɔkuti ɖe sia ɖe ne wòagba nu ɖe sia ɖe si axe mɔ la eye ne dziɖuɖu ne wòakplɔ mía ɖo dziɖuɖu ne wòakplɔ mía ɖo dziɖuɖu si titre ɖe nu vɔ̃ ŋuti dziɖuɖu ɖe nu vɔ̃ dzi dziɖuɖu ɖe futɔwo dzi dziɖuɖu ɖe nu siwo katã anɔ mɔ xem na mí dzi ene si enya dogo wòtrɔ ya la naxɔ vovokɔkɔ naxɔ ablɔɖevi nyenye Mawu awɔ ablɔɖevi ne wɔ ablɔɖevi kɔ nanya ablɔɖevi vavã le Yesu ƒe ŋkua dzie míedo gbe ɖa le dziƒo fofo mi dzi míada kpe nɔ ale gbegbe ɖe wòtrɔ ya ta míenye bena fofo ne se míaƒe gbedoɖawo eye nawɔ wu esiwo katã míebia míebiabiam be egbea míagato enukunu geɖewo me eye Aƒetɔ anye ageke nyakpɔ aɖe le míaƒe agbeme ŋkeke nyui aɖe le míaƒe agbeme eye ɖaseɖiɖi siwo míase gbea la míebia ƒe afi sia afi si ke amewo le la míasɔ ɖaseɖiɖiwo ɖe wò nu nyuiwo wɔwɔ to míedo dzidzɔ elabena míele dzidzɔ kpɔm elabena míenya be nese míaƒe gbedodoɖa le Yesu ƒe ŋkua dzi míedo gbe ɖa le Tonight is a special night. Remember, it's day 3, and Christ rose on the 3rd day. And tonight, the power of that 3rd day will manifest tonight in Jesus' name. Amen. We're having our brethren from Texas, USA, and France joining us together to worship God globally. As we worship God together, we will experience powerful move of God in our midst in Jesus' name. Amen. You can see them on your screen now. France and USA. Texas. Now we invite USA to start the worship section. Texas, take it away. Welcome to Arizona in Southwest Region, USA. Join us as we worship the Lord together. As you come today, you will not go home the same way in Jesus' name. The power that never fails will do wonders in your life tonight in Jesus' name.
jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. For Jesus. I say, put your hands together for Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Thank you so much, Lord Jesus, for your mercy. Thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you so much. We thank you, Jesus. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you so much, Lord Jesus. Oh, thank you so much, Lord Jesus. Oh, thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. So much, Lord Jesus. We thank you. Thank you so much, Lord Jesus, for your mercy. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. We thank you, we thank you, we thank you. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord. The Lord is good. Come and see the Lord. The Lord is good. There
and see the Lord is good. Come and see the Lord. Come and see the Lord. Oh, there is none. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing every praise, every word of worship. Every praise is to our God. I say every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We invite friends now. Take over now, friends. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. À notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Listen now. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Let's go. Lord my Savior. Sing with me, God my. Sing with me, Lord my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. One more time. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Say, God my Savior. He's our healer. He's our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Let's learn in France now. France, take it up now. Everyone who worship with one accord. Every praise is to our God. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands to give you the glory. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our day. Yes,
we will praise you for the rest of our days. We lift our hands. Oh, we lift our hands to give you the. We lift our hands. We will praise you for the rest of our days. We will praise. We will praise you for the rest of our days. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands to give you the glory. We lift hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. We will praise you for the rest of our days. We lift our hands. Oh, we lift our hands. Oh, yes, we lift our hands. And we will praise you for the rest of. Oh, yes, we will. We will praise you for the rest of our days. You are good and your mercy is forever. 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 Tu es bon et ta bonté dure jamais. 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 Jehovah,
Jehovah Adonai, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, over you are the most high. Jehovah, you are the most high. Shout hallelujah! Amen. Tonight, I want to assure you the Lord will bless you in a mighty way in Jesus' name. Why? Today is the third day. And there is a significance in this number 3. When you talk about 3, we talk about harmony. Elle elle veut bien to elle a banane le ponu ponu to tonsi ami le poncho fofo ma fofo lanti elle le poncho vilanti emi le poncho gbogbo ko lanti. Amen. 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 When we come to Patriarch, we have 3 as well. We have Abraham. Abraham, We have Abraham, Isaac. We have Jacob. Isaac, mido Jacob. When God was to speak to Samuel, Simao apona he called him Samuela 3 times. Eyezitonson. Today, I want to assure Egbea you, majima you de will kpeji get no your benabe 3 miracles in ohana Jesus' konu name. kunu wa egbea le Yesu konkoma. Listen, look at me. Doto Number mi 1, miracle. zigbanto Number 2, nukunu miracle. evelia nukunu Number 3, miracle. etonlia nukunu It will come to pass in Jesus' eye ava menu name. nema le Yesu konkoma. Finally, when we Emreba talk about resurrection, miapo nto remember resurrection titre power. tsinchi eye na donko titre tsinchi Remember ponu sala resurrection power. na donko titre tsinchi ponu God sala will sweep away all your problems today ela bana through mau the resurrection power a in Jesus' cho name. nuko toto kata a chon ana o titre tsinchi ponu nukunu la Let's pray. egbea le Yesu konkoma mi na mi adobera. Loving Heavenly Father, we thank you very Fofo lo much. to le nu dipon to For mi the way dak you peno ale started with gbegbe us since on Thursday, cho ale sikena jega ma cho plemi cho yauda gbeke e na cho wonu san le dubum le miachi nukunu de nkurunji thank you for what you are doing, dear alo Lord, da in seri our di ole da midst. seri di e mi dak peno le mi so kata wonu le nya dom egbe aga ni keke bubu e mi ko sebena be na aga ava le monu voji e na yira oju ko le Yesu fonkoma. Nobody will live here empty-handed. Apeto mi majolo te pe asigbo alogbo o America majolo te pe asi pupu o na yira mi adom te de sia de le Yesu fonkoma. Globally, Na yira mi kata le nuto kata me le fia kata me hefu na kata me mi adom te de sia na sere mi kata ko le Yesu fonkoma. today, Egbea testimony from America, nukunu acho America testimony from UK, da sedi yo acho UK testimony from da Canada, sedi yo acho Canada testimony from da sedi Australia, yo acho Australia. Australia Lord, confirm it in apeto de konu Jesus' kata di le name. Yesu fonkoma. There will be multiple testimony in Eye nukunu Africa. gedewo anu avamel Lord, we Africa know you will bring apeto it to mi pass nyebe in our lives. na nabe se kata avamel mi Lord, pagbemi confirm it in Jesus' dokpeji le name. Yesu fonkoma. As for your servant, Esi kare the wo man of doyola God, the docholanchi man of the hour, amasi ne we chia le pray Yesu that mela you mi release biya the be power upon na him didi in wo hunu se de amaji Jesus' le name. Yesu fonkoji. as he declared, thus says the Lord. Esi ne You will globe confirm alea his Yehowa word. glo esi You will perform alea the Yehowa miracle. glo la na You will nabe do nu it nyasi in glo la Jesus' avame na name. wele Yesu fonkoma. Thank you, blessed Father. Akpe na wela ben fofo I know you have yirato heard and answered. mienya bona ne do to mi ho In eye ne wona mi bo Jesus' hu name le we Yesu pray. fonkoji mi do bodale. Amen. And amen. Amen. Lastly, the global amen. As we remain standing, we are singing from our program sheet, the last page. That's page 4. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above.
there shall be showers of blessing, precious reviving again over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. There shall be showers of blessing. Oh, that they might fall. Now as to God we are confessing. Now as on Jesus we call. There shall be showers of blessing if we but trust and obey. There shall be season refreshing if we let God have his way. Showers of blessing we need. Mercy drops it round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, signs from the Savior above. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious with again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Sign them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we are confessing. Now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need.
trust and obey, there shall be seasons refreshing if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Amen. To Amen. God be the glory. Indeed, Mauto great anyika things kafu. He had done. Le nusio kata You are all wona welcome nika. to the third day Nyawo zonwa of this keketonsia. GCK. Jisike peng in keketonia. Yola. Jile May the yola. power of God never Mao fails in your ponsen, life in Jesus' magadala name. nyapa gbemo o, It's magadala time for us nyapa to lift gbemo up o. Eye nye our siya na voices to mibenia. the Lord Akom nyapa for gbeo de ji. our nations. Da fetua Prayer for our nations. gbo. Psalm 145 Le verse duko 8 says, katame. the Lord is gracious and Bibla full glo bena be of maunyo compassion, nami alegbegbe eye o yo kpakple domenui domenui Yehowa nyo nami has been good to us. Yehowa nyo nami Tender mercies are eye over yeƒe nukunuwo nye gã le míaƒe Verse agbe me 10, all thy works eye yeƒe shall dɔwɔwɔwo praise thee. katã la woado yeƒe ŋkɔ ɖe dzi yeƒe nuwɔwɔ katã ado yeƒe ŋkɔ ɖe dzi shall bless you. eye Let's begin to bless the eya name of the Lord ayra mi for the mina míayra impact Yehowa ƒe of ŋkɔ the GCK ɖe ale si program. GCK le le zɔ ɖem le afi sia afi eye wole nu gã wɔwɔm le teƒe geɖewo enu siwo katã kpɔm míele nu siwo katã sem míele ɖaseɖiɖiwo katã sem míele luʋɔwo katã siwo le ɖeɖe xɔm eye mía ado Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe enu siwo katã si wɔm wole ta enu siwo katã míeto tso GCK sia me. Mina míada akpe na Yehowa ale si wòkpɔ mía ta eye ale si wòkpɔ míaƒe pasɔ ta eye wòyi afi wòle mawunya gblɔm le afi sia afi wòle mawu ƒe dɔa wɔm le afi sia afi mawu ƒe ŋusẽ si ne le eƒe agbedza mina míada akpe na mawu ɖe ame siwo katã siwo ne le dɔ wɔm ale gbɔ be ɖeke be takpekpe alo dzodoƒo mɔnyakaka sia ne wòakpɔ me vava le afi sia afi hadziha pastɔwo katã kpakple ame siwo katã tsɔ asi le dɔ sia me de ma mina míado Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe dzi ɖe woƒe agbeta le Yesu ƒe ŋkɔa dzie míedo gbe ɖa le amen amen. Mina míado míakɔ míaƒe gbewo ɖe dzi azɔ eye míadze gbedodoɖa eye míado gbe ɖa ɖe luʋɔwo ƒe ɖeɖe ƒe tsikɔ ne wu mí. Yohanes Mawu ƒe nya le gbɔgblɔm bena be Yesu fa avi eye wogblɔ bena na ame aɖe tsikɔ le ame aɖe wum la ne wòava ye gbɔ eye ne wòano tsi. Mina mía katã míakɔ míaƒe gbewo ɖe dzi azɔ eye míabia Mawu ƒe na be ame dzidzi nyui luʋɔwo ƒe ɖeɖe ƒe tsikɔ ne wòadzro mía katã eye míado Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe dzi míadzi Yehowa ƒe ŋkɔ eye míadzi Yehowa ƒe ŋkume eyae nye si Mawu ƒe nyagblɔla mi le Matthieu ƒe agbalẽ ta de kpukui blatɔ̃ etɔ̃lia me be míadzi Yehowa ƒe fiaɖuƒe gbabiagbã. Míyɔ Yehowa ƒe ŋkɔ míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ míabia Mawu bena be ame vɔ̃ɖiwo la woaɖe asi woƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo ame dzɔdzɔewo la ne woaganɔ nu ka woaganɔ nu nyui wɔwɔ dzi eye ame siwo de megbe la woatrɔ agbɔ va Aƒetɔ la gbɔ. Míbia Mawu be dziƒo ƒe amenuveve ne wòage ɖe amewo dzi ale be amewo katã ne woaxɔ xɔxɔkpɔkpɔ eye woadzi Mawu gbabiagbã. Mina míagado gbe ɖa zi ɖeka ke míagabia be Mawu ƒe nyɔnyɔ blibo gbɔgbɔmekpa dzi
na wɔ adzɔ le míaƒe agbeme, míaƒe nuto me, míaƒe dukɔ me, kpakple míaƒe denyigbawo katã dzi. Míabia Mawu ƒe gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ ne wɔ aɖe zɔ le afi sia afi. Many will be yawning to Ame geɖewo ya nye ame siwo dzi adzɔ eye woava aƒetɔa gbɔ. say, I was glad when they said unto me, let us go Ebe edzidzɔ ne woto nam be mina míayi Yehowa ƒe aƒe me. Ame siwo katã va Yehowa ƒe aƒe me la, wo katã woadzi eye woa dzɔdzɔnyenye ƒe tsikɔ kple dɔ awuwo. Amen. We need to pray now for divine healing of our nations. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, the Bible says, if my people Kronika called by my name, Kronika velia tandre kuku yenelia ebe dukɔ si ŋuti woyɔ nye ŋkɔ ɖo ne edzi nye ŋkume bɔbɔ ɖokui edzi nye ŋkume eye wò trɔ le yeƒe mɔ vɔ̃ɖiwo dzi la, ekema ma ayɔ dɔ wo. Yehowa ase le dukɔ katã me eye wòatsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí eye wòayɔ dɔ míaƒe dukɔ la. Mina mía katã míado gbe ɖa eye míabia Mawu ƒe is us to pray. In Jesus Christ's name, le Yesu Kristo we pray. ƒe ŋkɔa dzi míado gbe ɖa le. Amen. 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 We're now going to pray Míado gbe ɖa azɔ. of the whole nations of the world. Our heavenly Father, Míado gbe ɖa míabia be Mawu ƒe we begin to overturn all the powers of the míabia be wicked Mawu ƒe ŋusẽ nations, ƒomevi ɖe sia ɖe si le dukɔ katã me siwo domineering power, and the evil agenda of the wicked ones around. Mawu ne wòatsrɔ̃ Scattered it, Mawu ne wòatsrɔ̃ ɖoɖo siwo nye ɖoɖo vɔ̃ɖiwo amenutasẽlawo gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ɖoɖowo le afi sia afi le xeya katã me ɖe yewo ame ƒe dɔ kpakple eƒe dɔwɔwɔ ŋuti la. Mawu ne gbã wo katã ɖa eye Mawu tsɔ gbea ɖe wò hã nuwòme, wò hã nuwòme bena na aƒo nu eya ta wò hã na ƒo nu eye nàgblẽ nu nàgbã nu wòtrɔ ya. so that all the Mina mía katã míado gbe ɖa míabia be ŋusẽ viviti ƒe ŋusẽwo katã siwo le tsitre tsim ɖe Mawu ƒe nya la ŋuti la, woƒe ɖoɖowo katã la, Mawu ne gblẽ wo, Mawu ne wòatsrɔ̃ wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ne ɖe zɔ ale gbegbe. over all the people, and the veil that is spread over all the nations. Eye ŋusẽ mawo katã si le zɔ ɖem le afi sia afi la, Mawu ne gbã wo katã ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Amen. To pray that the impact of the Míado gbe ɖa egbea míabia be Mawu ƒe nya ƒe dɔwɔwɔ ƒe azɔɖeɖe la to DCK dzi la ne wòadze ne wòayi dukɔwo katã me ne wòadze le afi sia afi. that it's under the voice of our Father in the Lord. Let's pray that the Míedo gbe ɖa míabia ƒe Mawu ƒe nya ne wòage ɖe dukɔwo katã me eye ne wòakasi agbewo yeƒe dɔwɔwɔwo na amewo katã la ne wòaɖo amewo ƒe hiahiãwo nu na wo. Mina míado gbe ɖa Biblia be sent his word etsɔ eƒe nya ɖo edo eƒe nya ɖo ɖa and delivered them eye wòyɔ dɔwo from their destruction. eye wòtu kawo tso woƒe gbegblẽwo katã me alo woƒe dɔlélewo katã me. Míbia be Mawu ƒe ŋusẽ ne wòage ɖe ame sia ƒe agbe me. Deliverance will take place. Katsotso ava, dɔyɔyɔ ava As a result, in Jesus' name, tso míaƒe gbedodoɖa me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Jesus Christ's name, Le Yesu pray. Kristo ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Le mlɔeba la míado gbe ɖa eye míabia be Mawu ƒe ŋusẽ ma ada ƒu le míaƒe agbe me egbea o. Esi ne le teƒe ya Over the world, le dukɔ katã me la le wò nɔƒe le wò aƒea me, Mawu ƒe ŋusẽ magẽ le agbewo me o. Psalm 106, Biblia gblɔ le Salom ƒe agbalẽ me bena be ɖo ŋku dzinye Yehowa eye Yehowa aɖo ŋku dziwò. Yehowa aɖo ŋku dziwò. unto thy people. The Lord will remember you. His favor will be upon you. Let's lift up our voices. Lift up your Mina voice míakɔ and míaƒe begin to gbewo yi pray. dzi eye míabia aƒetɔ be aƒetɔ ne ɖo ŋku mía dzi. 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 Egbea Kristo. Others thou art calling, do
not pass me by. The Lord will not pass you by. Yehowa megato nu ade o tsɔ ɖokui ɖe Yehowa ba si me. Wheelchair, the Lord will touch you. Meka afi si ke ne le la Yehowa akasi ŋuti o. Ne le teƒe ya ye wo ne le afi si ke ne le la Yehowa aɖo to wo hã. Yehowa aɖo ŋku dzi o. Yehowa aɖo ŋku dzi o. Yehowa aɖo ŋku dzi o. Yehowa aɖo ŋku dzi o eye Yehowa akpɔ nublanui na o. Fofo mi da akpe na o eye mi do dzesi nu siwo katã wɔm le teƒe ya. Mi be wo ŋkɔ ɖeka ne woaxɔ kafukafu eye wo ŋkɔ ɖeka ne woaxɔ bubu le ɖeke ƒe nutosia me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Remember today, the Mi donc resurrection be power egbe anye titefisi ƒe ŋusẽ la eye Yehowa akasi wo hã ŋuti wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. all welcome globally to this third day Miedo of dza na mi le DCK, nuto katã me le disike sia me. Esi miexɔ se bena be Yehowa akasi nye kpakpli wo sia le Yesu ƒe ŋkɔ me elabena menye be yeƒe ametiatia la eyɔ kpakple Mawu ƒe ŋusẽ esi wòaɖe ŋusẽ sia de go la ame sia ame axɔ yeƒe asi kaka. Mebe ame sia ame axɔ eƒe asi kaka. Amen gã aɖe le nuto katã me. Be seated. God bless Miatia you. bɔbɔ nɔ anyi, Mawu neyra mi. Thank you very much. Akpe na mi. So we have some announcement before then. Egbea mieɖo ɖaseɖiɖia gbeƒãɖeɖe aɖewo hafi miayi ɖoɖoawo dzi. Mi ame siwo katã nyi Mawu memewo va teƒe ya la miedo wo dza na mia katã eye miexɔ se mieka ɖe dzi be Mawu ƒe ŋusẽ age ɖe mia hã miaƒe agbe me ŋusẽtɔe eye mido dzesi alo miexɔ se bena Yehowa le miaƒe axadzi eye wòayra mi ŋusẽtɔe. Tomorrow, by the grace Etsoa of God, to Mawu ƒe amenuveve mea after the service, ne miewɔ subɔsubɔ avɔa ame siwo katã xɔ dɔyɔyɔ alo ame siwo katã tsɔ woƒe agbe na Yesu Kristo la and Friday yesterday, nyitsɔ yawo ɖe agbe etsɔ fi ɖe agbe kpakple egbe mamlɛ ɖe agbe la wo katã woate ŋu abɔ and you will eye receive a package by wola the xɔ grace of God. nunana ɖe tso aƒetɔa gbɔ There is a eya package waiting for you. miga dzo o elabena wobɔ nane da ɖi na mi ne miewɔ ɖoɖoa vɔ katã la woado go mi eye miaƒe ŋgɔnɔlawo ado go mi le teƒe ya. Etsoa nye ŋkeke tɔxɛ aɖe Global combined service. eye miawɔ bɔbɔ gã aɖe le afi sia afi la mia katã miawɔ subɔsubɔ ɖe dzu And the Lord will eye visit mia the Mawu la entire world tomorrow asra by the mia grace katã mia gbɔ of God. tsɔ to Mawu ƒe amenuveve me. Not only that, Menye ya ɖeka ko we're lo coming here by gake 7 miava teƒe ya because if you come late, you may miss a ŋdzi seat. gã So make sure you're dre here by 7 eya ta ne ne ti megbe koa magakpɔ nɔƒe na nyi o lo eya ta miava kaba eye mia katã miadze nu gɔme kaba eye miawɔ nu kaba eye mexɔ se bena Almighty. Mawu ŋusẽkatãtɔ ayra mia dometɔ ɖe sia ɖe etsɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Thank you very much. Akpe and na God mi. bless you. Mia Mawu neyra mi. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu. I say, praise the Lord. Mebe kafukafu na We are Mawu. going to take some testimonies now. Etsoa miaxɔ ɖaseɖiɖi aɖewo azɔ. Listening to the testimony, Esi miele ɖaseɖiɖiwo sem la medzi be nadzra wo dzi by ɖo the grace of God, elabena to Mawu amenuveve me la sorry indeed, the choir from the nation, we are still waiting, but we will listen to testimonies. So as you listen to the testimonies, the Lord will visit you even today. esi miele te nɔ kpɔ Mawu ƒe hadzisiawo la Mawu ƒe asi aɖi ɖe wo hã dzi o le afi sia afi alo nɔƒe ɖe sia ɖe si nelea Okay, they say they are ready now. Thank you. wobe hadzixa sɔgbe azɔ.
Praise the Lord. Kafu na mau. My name is Dr. Paul Dogaramanga, the current practicing medical doctor. Here with me is our sister, Sister Antonia, who had a testimony to share to the glory of the Lord. Let's listen to her. Na yi ni mu ‘yan uwa cikin Kiristi, ni ne mai suna Antonia Yusuf daga Illupati. Shaidan godiya na yana nan kamar haka. Na fama da ulcer har shekara 2, amma jiya da aka ce kowa duk inda abu yake damun shi ya sa hannu a kai, sai na sa hannu a kan kirjina, sai na zanga baki ɗaya abun ya sinke, abun da ban taɓa ci ba na ce a cikin wannan taro, kuma na ji jiki na lafiya kalau. Barci ma ba na samu isheshe, amma jiya na samu barci isheshe. Na gode wa Allah da kaunan da ya yi mini, da alherin da ya yi mini, da kuma ya cire min wannan abun a cikin jikina. Yanda ulcer nan yake yi mini, in na saya ba na iya nufashi, in na zanna ba na iya nufashi. Babu ma kamar in na zanna zan yi addu'a sai abun ya zo ya rufe zuciyana, ya hana ni yin addu'a. Amma jiya nan haka na yi addu'a, haka na yi barci. Na gode wa Allah, na gode masa, na gode ma baba da zuwan shi na samu warkaswa. Na gode. Amen. Praise the Lord. Kafu na mau. Antonia Yusuf. Yefun koto Anthony Ayushu. Eye abido. Eye no. Ye chi eye. Edona kuhia kura alo donchi efeve onyesia. Eye esimo fa me dogbera e khodoyoyo. Eye wo dano. Eye wo dano abe devie na eye wo trofon egbe fekekea. Le lamasem. Kafu na mau. Mia novia pe kuhia nye ve. Eye mete dona lo ha pe ve nye sia abido ha no podomne. Eye esi ma fa me be gbedora me gba e khodoyo blibo. Kafu na mau. Nkonyanyi Lois Janice. Me va te pe abamadi da se chokudo mo po nunyo kata si o lo om la gbenyeme. Cancer non tinye pe adenyo si asom eye me yi doyo pe ga kenye me kho doyo o eye me no atike papule egbe vovo non ga kia ezan me matia fon si be abe zigbozi blave ne eye egomani be nyame te dans le monde eye si akata le me va pe aden sonye sia eye ni chosi mi va te pe ya mia pasol bedomna kuro abi pe nu se okatanti eye no avi fam ko ela bena si meya mia no visi ne te pe ya eno abido le ye pe podome eye no ton ye nanti mate dona de ha ed alo dona de ha nui o e abala si o dida se ne la mo pa me la pe edo me gbela e khodo yo kafu na mau. Amen. Ezaya la ohana ho to sinu ohana ho nukunu eye na dida se eye miakata mia ayira Yehova ponko le dutamia se da se diyo azon. Nous gans au nyebemianya be mau pasi le dom le juta aba le sike wole asika ma mokate la fisiafi nya klo mi YouTube ji mia no visi abe doku hi sukli vi pe do pe yeve sonye sia gake esi ma pa me adogbeda echo pe zamea ye kpobe
ye nɔ te eye va kpɔ be nka ye kpɔ bena ɖe ye xɔ dɔyɔ ma ye xɔ dɔyɔ blibo azɔ la ye xɔ dɔyɔ blibo eya tso Rotimi Okege gbɔ ele gbɔgblɔm bena be ye ɖo kuhi aɖe si ye These are big medical names, and he said it's like a swelling in the inner right lower lip, and it had been there for weeks. enu sia nye nutete si nenɔna Serious pains and discomfort. He said after the final amen eye esi ma ƒe amea ƒe gbedoɖa megbe le amen amen mamlea megbea eɖeke be nutete ma si ne le afi ma edzo eye wòbu kekem eye le ɖoɖoa mea edo eɖokui kpɔ eye ɖoɖoa megbe la eye hã bena be yeado eɖokui kpɔ eye wòkpɔ bena nka dɔ kuhi sia nutete sia bu keŋkeŋkeŋ kafu na Mawu míatrɔ yi afi si wole takpekpea wɔm lea. Akpe na mi kaka. Míase ɖaseɖiɖi bubu. Okay. The choir from the nations are ready now. Ok, míase ɖaseɖiɖiwo emegbe hadziha le duto nuto vovovowo me wo sɔgbe azɔ míase woƒe gbe. In Job 35:10, our mighty God is spoken of as the one who gives songs Mawu nusẽkratɔ la eya tɔ eya nye hadzidzi le dzi le the soul. And the night when Paul and Silas were locked up in the cold, dark dungeon, God gave them songs in the night. They sang with joy. Mawu na wo hadzidzi le zã me. Uplifted high, and these songs produce extraordinary deliverance. Eye leke be hadzidzi sia na wo katsutsu geɖewo. To save us from the most dire situation. The prison walls were shook and their chains fell off. So as we sing together, no matter esi mía katã míase hadzidzi siawo ɖe dzo la meka nu siwo katã ka o eye nu siwo katã le mɔ xem na o la medzi be nado dzi ɖe Mawu ŋuti si nana vovo kpɔkpɔ bubu eye medzi be nado dzi ɖe Mawu ƒe nya si ado tso nya siawo katã me se hadzidziwo katã esiwo míase hadzidziwo katã le dukɔwo katã me le xexea katã me wo ekawo atso eye Mawu awɔ nyui na wo hã.
richesse, puissance, me vanterai. Faible lueur de sagesse humaine, je me vanterai de connaître Christ à la croix. Je confesse des choses merveilleuses, ma valeur et mon indignité. Mon fils et ma rançon payée à la croix. Ma rançon payée, j'ai dû prier à la croix. Je me réjouis. En mon sang, précieux trésor, au vif de mon âme. Oui, je n'ai confiance dans Christ, mon âme est satisfaite de ton Ma joie est en mon énorme, plus grand trésor, source de mon âme. Je crois en lui en aucun autre, mon âme est satisfaite de ton Mon âme est satisfaite qu'en lui For a long time I traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy, insane, I sank low. Then I heard about Jesus. Oh, what a wonderful art. I'm so glad that I found out He would bring me out through His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. From this world of sin. Worship the Lord of Jesus. I've been born again, been born again. I'm saved, saved, saved. By His wonderful grace, by His wonderful grace. He will bring me out and show me the way. Like a bird out of freezing, that's taking its flight. Like a blind man that God gave back his sight. Like a poor wretched beggar who's found fortune and fame. I'm so glad that I found out He would bring me out through His holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. From this world of sin.
had been dead 4 days. Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Believe, 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 and you shall see the glory of God. The Lord shall show up for you tonight in Jesus' name.
Praise the Lord. I welcome you to another night of the power that never fails. The Bible tells us that with God, nothing shall be impossible. And so no matter the challenge in your life, that power is still available. And we are blessed in our generation, because in every generation, God has always raised up a man to represent him. And this is our time and generation that we have Pastor Dr. William Kumuyi present with us to be the spokesman for God in our generation. And tonight, you will not be here the same way you came, in Jesus' name. But before that comes up, it is my pleasure to present to you our guest minister for tonight, Bob Peace. Join me to welcome him. Greetings, dear friends. It's Saturday night, our third night of the Global Crusade with Kumuyi. What a blessing to be with you. We've been having a wonderful time together. Our theme is the power that never fails, and we believe that, don't we? That Jesus never fails us. He is good, isn't he? He's worthy of our worship tonight. Let's sing it together, this old hymn. It goes like this. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, hey, yeah, born of his spirit, I'm washed in his blood. Now let's say it together, everyone. This is my story. My story. This is my song. Praising my Savior all the day long. My story. Say, this is my story. This is my song. Oh yeah, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, salvation, purchase of God. Amen. I'm born of his spirit, and I'm washed in his blood. Washed in his blood. Say, this is my story. This is my song. I'm praising my Savior all the day long. Yeah. This is my story. This is my song. Every day, praising my Savior all the day. Perfect submission. Perfect submission. Perfect delight. Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy and whispers of love. Let's declare it, everyone. My story. This is my story. This is my song.
Yes, let's say, perfect submission. All is at rest, 'cause I am my Savior, so happy and blessed. I'm watching, I'm waiting, looking above, filled with His goodness. Let's say together, I'm lost in His love. Yeah, this is my story. This is my song. I'm praising my Savior all the day long. Yeah. Oh, this is my story. This is my song. Every day, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Say it one more time. Praising my Savior all the day long. Father God, we thank you tonight as we gather together. We thank you that your power never fails, that you are always strong, always good to us. You are always faithful, Father God. And tonight, as we hide in the shelter of your unending power, your unending love, Father God, we say, Father God, these words to one another, Father. We not only praise you, but as the scripture says, we speak over one another in psalms and hymns and spiritual songs. This song comes from a scripture in Isaiah. It says this: say to those who are fearful-hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong, and with his loving arms, when you call out his name, he will come and save you. Say it with me. He will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come. He will come and save you. He will come and save you. He will come and save you, yeah. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Yes, he will. Yeah. I prophesy to you tonight. Say to those who are broken-hearted, do not lose your faith. No. The Lord your God will come, and with his loving tender arms, when you call out his name, yeah, he will come and save you. Yes, he will. And he will come and save you. Oh, he will come and save you. Say to the weary ones, your God will surely come. Yes, he will come and rescue you. Yeah, this is God's word to you tonight. He will come and save
up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Yeah, yeah, yeah. Oh, he's your refuge in your days of trouble. He's your shelter in your times of storm. Yes, he is. He's your tower in your days of sorrow, and he's your fortress in your times of war. And he will come and save you. Oh, he will come and save you. Yeah. Say to the weary ones, your God will surely come. He will come and save you. Yeah. Let's say it out. He will come and save you. He will come and save you. Yeah. Look up, church. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. Jesus came to save you. One more time. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Yeah. The power that never fails. He can never fail us, church. As we worship him tonight, God is hovering over us with his healing power, his restoring power. Listen to this little song and then you can sing it with me. I rest in your love. My strength comes from you alone. Your grace is more than enough. A fountain for my thirsty soul. You are everything that I need. My all-sufficient King. I rest in your love. Say it with me. You are everything that I need. You are everything that I need. My all-sufficient King. So I rest. I rest in your love. One more time. Everything I need, yeah. Lord, you are everything that I need. My all-sufficient King. I rest. I rest in your love. Put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Your hands together for Jesus. Amen. Be seated, please. Praise the Lord. I said, praise the Lord. Some years ago, this boy from Fofore local government of Adamawa State. le Adamawa pe juame de kakuyare eyide ejuare me eye wo se judupomonya kakare penchinya abe atogbene eye de kakuyma
Plibo, eye menyi be plibo de koyo. His legs were so twisted Yepe that afowa his legs were his seat. afuaji And then wono he na was nyido. sitting on his legs, twisted Eno legs, na nyile afofia oji le tepereka a kind of le plank azikpe with vide chips togbeji. of rollers. And so Ye if you don't oso roll like rulomo this, de gomene. that was his situation. Nene ma epe nono me ano. One man of God visited that Eye Calabar state. mau pe for a ame crusade. ade va kalava pe ju during the ame crusade, java o dopo monya kaka ele at the dopo monya final kaka pe amen, eyiya as the man of amen God mamla pronounced, yo "In glo Jesus' ye name," mau pa and me we all aglo be say, le yesu pe nkome ye mi kata mi doli glo be amen got up. eye de ka kpivi ma titre se de ka Not only did he get up, eye menyi be he started titre walking. de ko yo eto azon Not liji only did he start eye walking, menyi be to he azon started liji de running. ko yo vo ele duji Before our watching eyes, Eye, it was miraculous. nukunu de And I want onye to say le miekata that pe man of nukume God eye is here mau pe tonight. amema ele mia dome le I fiensi say ya he's here mebe mau tonight. pe amema So ele no mia matter dome le your fiensi ya situation, me kale ke no no me wa le o your tongue to receive. egbe ya ye doji I obe na say na it's ho your wo tongue nukunu to a receive. egbe nye You're gonna wo rise up nukunu pe azagbe mina ne we mia bring cho our Father in the ne Lord, mia the akpe convener of GCA, mau pe Pastor amen Dr. mo pa W.F. mesia mina Kumuyi, pastor to the podium doctor now. Sir, you're welcome. Kumuyi Praise the Lord. kafu kafu na mau That young man de kakpi mari that the pastor was talking ike about nti now, nya ye pastor gblɔ na mi fifia epe geɖe epe tɔn rolling like epe that, tɔn ele ɖevia si ye ɖevia etana le anyigba ye yesu ƒe ŋkɔ ye mieyɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ mieyɔ eye wò tsitre wò tsã na tsitre he started walking. etɔ azɔli dzi wò tsã na zɔ azɔli You will see mebe wò ŋutɔ na kpɔ nu power, the power eye mawu ƒe ŋusẽ yi ke medona kponu gbeɖe oa ava agbo me fiesi ya le yesu ƒe ŋkɔ me not only that was menye be ezu azɔli ɖeɖe koe o etitre eye epu du eye wòhã na pu du enu sia nu yi ke woyɔ be mateŋui azu wɔwɔ le fiesi ya you will be saved. ye nakpɔ ɖeɖe You will be healed. nakpɔ dɔyɔyɔ You will be delivered. ye mawu aɖe ga o This day eye egbe sia a great egbe sia anye nukeke gã nukunu ƒe nukeke gã ɖe le agbe me le yesu ƒe ŋkɔ me Are you there? ɖe ne le to dzia I know you are there in the car. menye be ne le to dzi vɔ ame be ɖe le to dzi na nukunua ne sɔgbe na nukunua fofo le yesu ƒe ŋkɔ tri akɔa me Well, thank you tonight. míede akpe na wo le fiesi ya ye míeyra wò ŋkɔ míenye bena kpakple wò la nuwo katã le bɔbɔe eya nutsi ye míeva le ŋusẽ yi ke medona kponu gbeɖe o ta eye medo gbe ɖa be ŋusẽ ma ne ɖe zɔ le agbe sia agbe me le luʋɔ sia luʋɔ me le gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ me egbea le yesu ƒe ŋkɔ me Miracles tonight. nukunuwo ne sɔgbɔ kpankpan le fiesi ya ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunu dɔyɔyɔ ƒe nukunu gaɖeɖe ƒe nukunu amlima kple nukunuwo le agbe sia agbe me aƒetɔ ɖo kpe dzi le afi ya le radioa dzi le teƒe vovovowo ame yiwo le katata me to mɔnu vovovowo dzi le du sia du me le kɔƒe sia kɔƒe mea wɔe le agbe sia agbe me le yesu ƒe ŋkɔ me míekafu wò ŋkɔ eye míede akpe na wò elabena míenye be ne wɔe vɔm eye mía dometɔ ɖe sia ɖe míaxɔ mía tɔgome ɖekaɖeka le yesu ƒe ŋkɔ me mawu ne yra mi míatem anɔ anyi míenɔ nu ƒom tso ŋusẽ yi ke medona kponu gbeɖe o nublanuikpɔkpɔ yi ke medona kponu gbeɖe o amenuveve yi ke medona kponu gbeɖe o egbea míedzi be míaƒo nu tso xɔse yi ke medona kponu gbeɖe o eye esi ne xɔ aƒetɔ yesu dzi se esi ne nye bena mawu yi ke do yeƒe nugbewoa enye mawu nuteƒewɔla eye mawu ma medona kponu gbeɖe o ŋusẽ le esi eye
ale ike wo no le bleman keke me le isi me wo wo hihia nu se ike no esia nu se ma ke galesi egbegbe abe ale ike le bleman keke ma me egbro be na enu ya ne do eye enu ado eye mawu nu se ike no esi le bleman keke ma me nu se ma ke galesi lolon ike no me le yi ma me lolon ma ke gale me egbegbe siawo eye fiensi ya mawu ya vagdo gbo yepe nu sia awo dole agbome yepe amesisia anne kokutio le agbome le Yesu penkomen fiensi ya mejibe ma ponami to vovo popo vovo popo blibo to fofola pe ntepe owome vovo popo ike mawu pe ntepe olerete vovo popo blibo to fofola pe ntepe owome minami akpo Yohanes Tanyi eye makle chokpukui blav ton vove Yohanes Tanyi kpukui blav ton vove le Yohanes pe agbaletanye kpukui blaton va velia meam eye mia jesi nyatepela eye nyatepela la wo mi ablode viwo ewo na jesi nyatepela kafi ne jibe na jesi tro atema nye le miti atome alo miti ewome va ei meye ne jesi nyatepea ye la wo ablode vi ebe mia jesi nyatepela mia jesi ebe wo na jesi nyatepea na tema nye le miti atome lo alo miti wome ebe mia jesi nyatepela eye nyatepe ike ne jesia nyatepea awo ablode vi chonu kamu na vocho enu ike adankple kawa heva keke ya mea na kpo vovocho sime kafi ne wacho nu gbegble mava kafi ne wacho vevesese mava kafi ne wacho to madoma va kafi wacho aglan jeje madema wunchi kafi de wacho nouvon va hihia kafi nouvon wacho nouvon va hihia mere dolele menwanyi o eye satana pe e dolele poamea menwanyi o eye gbegble de ke menanyi o fuwamea de ke menwanyi o eye azon Yesu Kristo eglobe to gbobe Adam kple Hawa ocho vevesese haha sova kihia mea be monu de gali bena monu deli bena nusendeli bena wawo ablodevi wezon kaka fiensi ya me do wezon na ova vovo popo me ebe nya desi nyatepe yike Adam ple Hawa ometen le nyatepe ma ometen le beneo nyatepe yike kain mesuesi o nyatepe yike ameo vovovo ameyo o jibe wa tu Babel petua ejua ye otaka o nyatepe ma ome jesi o wo ono vivitime wo no nouveau me wo no dolele me wo no haha me wo no fupepe me nyatepe ma egbona na ofiesia amen mia jesi nyatepela wakafu mawu elabena ma jesi nyatepela blobe akpena mawu elabena ma jesi nyatepela enye nyatepe ike awo abrodevi nyatepe ike awo be na vocho nouvome nyatepe ike awo be na vocho gbegble agbebada nono agbevlo nono na vocho dolele sime na vocho cancer sime amen eye ne vocho yomekpe sime eye nevo tso enu yokata nye fuwame haha yokata abo sam heva agbojire zireka yike ne jesi nyatepea eglobe nyatepea awo ablodevi de ne pea menyi bere na no mlimlim la nyigba ye la nao ablode alo menyi bena na ve nu Yordan mechia ye la nao ablodevi o menyi bere konu wowo yo menyi be soleme konu wowo ye o menyi be nutu ade la wo abrodevi o nyatepia yike le fa gbo ye nyatepe yike gede agbome nyatepia ne gede me ozere kakwa nu von la todu ji
eye ne nyateƒea ge ɖe mewoa dɔléle ɖo la pudu adogo eye apudu dzo adogo le agbo me eye meva fiesi ya be magblɔ na wo dza ɖe ko bena ɖe enu yi ko hiã be nawɔ ɖe ɖemɔ na nyateƒea ne nyateƒea ge ɖe mea vivitsi adogo le mewo ne nyateƒea ge ɖe mewoa nuvɔ adogo ne nyateƒea ge ɖe mewoa dɔléle adogo ne nyateƒea ge ɖe mewoa fukpekpe avudu adogo le mewo le Yesu ƒe ŋkɔ me mia dzesi nyateƒe la eye mia dzesi nyateƒe la eye mia dzesi nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔ ɖeviwo mina miakpɔ kpukui blatɔ̃ adelia le kpukui blatɔ̃ adelia mea eya ta ne vi la wɔ mi ablɔ ɖeviwo la ekema mianye ablɔ ɖevi vavã ɖe ne se nyama fifia ebe gbã ɖe nanye ablɔ ɖevi eye evelia ablɔ ɖevi vavã ablɔ ɖevi blibo ablɔ ɖevi vavã tso wo tadi kaka sɔ yi ɖe wo afɔviwo dzi to wo gbɔgbɔ me wo luʋɔ me wo susu me wo nutilã me nanye ablɔ ɖevi vavã fiesi ya ya ɖe tɔwo ye la gblɔ be fiesi ya tɔ nye ye eka yiwo bla wo da ɖe kɔsɔkɔsɔ yiwo lé wo da ɖe nusẽ ma yi ke ɖu dzi wo bla wo da ɖe vivitsi ma yi ke tsɔ wo dzi wo eye wo ƒo xlã wo eye enu vɔ̃ mɔ yiwo katã le agbo mea vovokpɔkpɔ va ɖo na wo gblɔ be vovokpɔkpɔ va ɖo nam ablɔɖe va ɖo nam dziƒo ɖo kpe dzi na wo lo eye ne gblẽ ta dziƒo ɖo kpe dzi na wo eye nakpɔ eme vava aɖo kpe dzi le agbo me esime nado gbe ɖa ye nagblɔ amen mamlɛtɔa nakpɔ be ɖaseɖiɖi asɔ asiwo le fiesi ya fika ɖaseɖi la le hã mele ɖaseɖi la ɖe dzim la kɔ asi dzi me be ava me na wo nenema ava me na wo enu tɔ̃ ye mi la kpɔ enu gbãtɔa yenye gɔmeɖokpe vavãtɔ yi ke tso fofo la ƒe nuteƒe wɔwɔ me míaƒe dedienɔnɔ etɔ̃lia yenye kelili vavã mina míakpɔ enu gbãtɔ ele nu ƒom tso gɔmeɖokpe vavãtɔ dzi ne nakpɔ vovo ne nakpɔ dɔyɔyɔ ne nakpɔ katutu ne nakpɔ dɔyɔyɔ nukunu eye xɔxɔpli asu miasi eye nusẽ yi ke tuna kamea bena nusẽ ma ne wòage ɖe agbo me eye wòava wɔ nukunu ƒe dɔ le agbo me nukunu kpatakpata nukunu zeɖeka nukunu nusẽtɔ nukunu amlimatɔ le agbo me le míaƒe agbe mea ele bena míase gɔme fofo la ƒe nuteƒewɔwɔ elabena nenyea gɔmeɖokpe enu yi ke le míasi ƒe gɔmeɖokpe enu yiwo katã le míasiawo ƒe gɔmeɖokpea etso fofo la ƒe nuteƒewɔwɔ gbɔ ne ɖe menye nuteƒewɔla oa anye agblɔnya eye mawɔe o ne ɖe menye nuteƒewɔla oa anye be agblɔ be makɔ yi afi ma eye makɔ yi o elabena míaƒe Mawua enye nuteƒewɔla fofo la ƒe nuteƒewɔwɔ esia nye gɔmeɖokpea eya ye dzi ye míaɖo dzi ɖo eye fiesi ya Mawu ƒe nuteƒewɔwɔ ma aɖe ɖokui fia le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me gɔmeɖokpe vavãtɔ gɔmeɖokpe maʋamaʋã gɔmeɖokpe yi ke ɖikeke aɖeke mele ŋuti o gɔmeɖokpe yi ke like gɔmeɖokpe mavɔmavɔ yi ke nye fofo la agbe fofo yi ke nye Mawu dziƒo ƒe Mawu esia ye nye Mawu yi ke nusẽwo katã le esi le agbo me elabena enye nuteƒewɔla ta enu sia nu yi ke wògblɔ nya sia nya yi ke wògblɔa ele wɔ ge awɔe le agbo me mebe ela wɔ le agbenye me gblẽ na ɖokui o elabena nuteƒewɔla ye wònye míaƒe xɔsia míetui ɖe gɔmeɖokpe kakaɖudzitɔ ma dzi yi ke nye Mawu nusẽwo katã toa yeƒe
nuteƒe wɔwɔ ka ɖe dzi bena fofo la ƒe nuteƒe wɔwɔa ye nye gɔmeɖokpe na Salomo ƒe agbalẽ. Tabla 9:9 kpukpui ebe dziƒo akafu wo nuteƒe wɔwɔ kple wo nuteƒe wɔwɔ. Tabla 9:9 kpukpui atɔ̃lia kpukpui atɔ̃lia mina miakpɔ kpukpui adelia kpukpui andrelia le vegbe me elabena ame ka le dziŋgɔŋɔli me de Yehowa nu eye ame ka sɔ kple Yehowa le Mawu ƒe viwo dome. Mekae sɔ kple Yehowa o, mekae sɔ kple dziƒovi la o, mekae ade míaƒe Mawu nu. Míaƒe Mawu nu enye nuteƒewɔla ale gbegbe bena ame aɖeke meli yi ke sɔgba kpli o, dɔla aɖeke meli yi ke sɔgba kpli o, eye amegbetɔ aɖeke meli le teƒe aɖe alo le dzidzime aɖe me yi ke wɔ nuteƒe abe míaƒe Mawu ene o. Le amegbetɔwo domea ɖeke mewɔ nuteƒe abe míaƒe Mawu ene o. Kpukpui enyilia le vegbe me ebe ŋɔdzi le Mawu nu ŋutɔ le ame kɔkɔewo ƒe aɖame. Mawu ŋɔdzi le ŋuti le ame kɔkɔewo ƒe aɖame eye vɔvɔ̃ le enu na ame siwo katã ƒo xlãe la. Ele be míade bubu eŋuti eye ele bena míase gɔme bena esi wònye Mawu ta eye enye Mawu enye nuteƒewɔla tso dzidzime yi ɖe dzidzime me, tso eyiyi yi ɖe eyiyi me, tso eƒe yi ɖe ƒe me. Mawu enye nuteƒewɔla le nuwo katã me. Esia ye nye gɔmeɖokpe yi ke dzi wòle bena míatu míaƒe xɔsia ɖo eye nàgblɔ bena ɖe Mawu matem aka aʋatso, Mawu matem ado nukpemo, Mawu matem aŋlɔ be nya yiwo katã wògblɔ. Esi wògblɔe ta ele dzi wɔ ge kokokokoko. Enu yi Mawu gblɔa, Mawu ƒe nuteƒewɔwɔa ele na mi kaka ɖe dzi bena ne miedo ɣli yɔa, ne nu vɔ̃ la do ɣli yɔa la atsɔ nu vɔ̃ ke nu vɔ̃ la eye ne miedo ɣli yɔa le dɔnɔ ta la ayɔ dɔnɔ la eye ne miedo ɣli yɔa bena ne ɖega ame yi ke le bablatia aɖegae eye alea wòava me fiesia ava me na wo. Fi kae ne le hã ava me na wo. Nukunu gaɖeɖe vovokpɔkpɔ blibo egblɔ na mi le kpukpui 9 me le vegbe me. Yehowa Mawu Zebaot ame ka sese abe wo Yehowa ene eye meka ye nate ma sɔsɔgba kple Mawu atem aɖe agba ɖe kpekpe dzo, atem ahoto ɖe kpekpe ɖa le agbo me. Yeƒe nusia kpe ale gbegbe eye nusẽ le eŋuti ebe Yehowa Mawu Zebaot ame ka sese abe wo Yehowa ene eye wo nuteƒewɔwɔ de to ɖe wo nuteƒewɔwɔ eƒe nuteƒewɔwɔ ŋutia ye ŋuti mieka ɖe dzi ye mieɖo dzi ɖe ŋuti bena awɔe wo hwenua va ɖo wo eyiyia va ɖo gblɔ be nye game asu azɔ. Ɖeɖekpɔkpɔ ƒe game su na wo, vovokpɔkpɔ ƒe game su na wo, gaɖeɖe ƒe game su na wo eye nukunu kpatakpata ƒe gamea esu na wo eye nukunu ma ava me le agbo me. Gblɔ be nukunua ava me le agbenye me. Gblɔ be ava me le agbenye me. Konyifaha tatɔn Yeremia ƒe konyifaha tatɔn kpukpui blavevɔ etɔ̃lia egblɔ bena ele yeye nudi sia nudi Mawu ƒe nugbedodo katã yeƒe dɔmetɔtrɔ yeƒe nublanuikpɔkpɔ yeƒe lɔlɔa ewɔna yeye ŋdi sia ŋdi ke bom ele yeye ŋdi sia ŋdi eye wo amenuveve tri akɔ. Esia nye gɔmeɖokpea eya dzie miexɔsi eya ŋutie mieka ɖe dzi bena yeƒe ɖeɖekpɔkpɔa ele da ɖe yeƒe dɔyɔyɔa ele asisɔƒe eye yeƒe gatutua esɔgbe da ɖe na wo eye eyi si me koe na wo ya nakɔ asi dzi ale koa eye na he
eye wo asi yecha ye pe asi adidi eye wo asi aka ye pe amlima pe asia eye nu yo tanele gbedom dadoa ava menawo mebe ava menawo ava menam ke le toji le radio agbo pipila ela bena yepe amenvevia triako fifia leke matem achaka bakple maou nuso katatua pe nou tepe o ma branché nou kenye gomedo pe o lekeye maou pe nou gbedodoa pe di vava pe me vava nou gbeke o doa nou avamele agbenyemo Timoto pe agbale evelia tave Timoto pe agbale evelia tave pipi wi asiekelia ele nou pomcho gomedo pe ike pe nya glomile gomedo pe kakado di toye gomedo pe like fofola pe nou tepe o pe gomedo pe ike like Timoto pe agbale evelia tave pipi wi asiekelia gakela mawu pe gomedo anyise sialiake besia gbe eliake mawu pe gomedo anyise sialiake esia mawu pe gomedo anyise sialiake mawu pe gomedo anyise sialiake mawu pe gomedo anyise sialiake eye nutrenu sialine nutrenu anese gomea le amegbeto pe ju ploplope akpadia nebe owo nyame totode la odona peji odona sieji o trenenu bena nareke matem atre o bena amerike matem acheke ave true do de o e amerike matem atutu mawu pe gomedo do anyise si aliake eye nutrenu si aline eye dola de ke matem atre o ela bena mawu trenu satana matem atre o ela bena mawu trenu amegbeto matem atre ela bena mawu trenu nukekeo alo azagbo alo amegbeto penu ona o matem atre o alo edaniele Afrika ya alo Asia ya alo le Amerika alo kihia pete pevovo penu ona deke matem atre o ela bena dipo trenu nutrenu si aline apetola enya amesi onye eto eye amesiame si yo apeto ape nkola na te dale majo nyenye gbo eye o kata o wo nouveau eye ma o penu ti kokola hian tim o kata wo no gbegble me o kata wo no nouveau me chokaka adan ple kawa pe eyi o kata wo no didada me eye didada nouveau mako nyenye ele abe baba ene ba aleke baba dunachi ela no duatia ano dui eye afi mie le chitrendo eye mie globe ziale si mie kotole tepema gbegble pe baba nu gbegble nu vondi wo pe baba eye nu vondi wa me pe baba anomia dun eye ne globe aw leke mawo azon ela bena meledi vovo popo meledi dede popo obede egbe dogo le baba mame dogo le baba koma doleme eye na dogo le nouveau home eye na va apeto ape akpaji eye enu yo kata le jo le akpa maji ne le tan afi ke baba koma duna o nouveau pe baba gbegble pe baba koma duna o afi ke o dunya pe agbelea apeto atomia pe nouveau kata kemi fiesi ya chochoke vadovo fiesi ya vovo popo vadovo eye eglobena ebe vovo toto ano wo gbakple vovo toto re agede agbo ike le fifia gbakple tato me ta ike gbegble le agbo me ela bena azon mawu pe nutrenua anojio mawu nareke ma gble o gbon benare nye ma tron o apetoa adeye penusia sofia vovo pokpa sofia le agbome fien si ya gohan ela bena fofo la penu tepe owo pe gomedo pe
likela eli dope velia yenye miape vuvu kpɔkpɔ yi ke dede nɔnɔ le ŋuti tso gbɔdzɔgbɔdzɔ xexia egbɔdzɔ eye nusẽ ɖeke ebe enuvi tsukui ɖe dzɔ koa ye ko amegbetɔ ƒe agbe adzo woƒe agbea efla ale gbegbe elabena babakɔmawoa wonɔ mía ɖum eye wole ɖu mí eɖu míaƒe agbe ƒe nusia eye míedze dɔ amewo dze dɔ eye ʋu mele lãme na wo o eye nuvi tsukui ɖe koe la wɔ leke koa amea ku eye de ko ame akli nuvi tsukui ɖe koa evɔ edze anyi koa eku vɛ ma amegbetɔ ƒe agbea ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ ma gake egbea gbɔdzɔgbɔdzɔ ma yi ke le agbewo mea atrɔ eye ŋusẽ age ɖe lãwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me míaƒe vovokpɔkpɔ yi ke dede nɔnɔ le ŋuti Yesu na mi vovokpɔkpɔ elabena egblɔ bena ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la mianye ablɔɖevi vavãwo eye ena dedenɔnɔ ena mi dedenɔnɔ le vovokpɔkpɔ ma ŋuti eye ela tsɔe na wo egbe eye wòayi edzi le kɔsiɖa me wòayi edzi le dzinu ya me wòayi edzi le dzinu yi ke gbɔna me eye dedenɔnɔ ma vovokpɔkpɔ ma anɔ mewo ɖaa eye nanɔ sesẽ ɖe eye nanɔ dedie eye aƒetɔa ana wo dedenɔnɔ le vovokpɔkpɔ yi ke wòna wo la me na masɔe fia o le psalumo ƒe agbalẽta 150 kpukpui blatɔ̃ andre ekplɔ wo dzoe kple klosalo kple sika eye ame kudoe aɖeke menɔ woƒe toawo me o aƒetɔa gblɔ be ɖe mitsɔ alẽvi ɖe alẽvi ma ɖe ye axɔ ɖe mia teƒe alẽvi ma ye miatsɔ wɔ vɔsa alẽvi ma alɔ miaƒe kuxiwo katã dzo eye wozã alẽvia ƒe ʋu ɖe woƒe ʋɔtrutiwo ŋuti wozã alẽvia ƒe ʋu ɖe aƒe yiwo me wole aƒe ʋɔtrutiwo ŋuti eye nekpɔ ʋɔtrutia ye nye tametɔa yi ke le tame na si ʋua ɖe ati tametɔ ma ŋuti eye emiame kple ɖusimetɔ na zã ʋua ɖewo ŋuti ema koe eye esi me eku ƒe dɔ la ava yina ebe ne mekpɔ ʋua la mato mia ŋuti ava yi enuma ŋuti ye Yohanes gblɔ be ɖe ŋkeke velia yi ke wòkpɔ Yesu gbɔna etɔ asi Yesu eye wole fia Yesu ɖo la gblɔ bena kpɔ ɖa Mawu ƒe alẽvia ye nye si menye be amegbetɔ ƒe alẽvi o lo vɔa Mawu ƒe alẽvi menye be alẽvi yi ke ne va ple le asime yo lo vɔa Mawu ƒe alẽvi menye be lã yi ke wò ŋutɔ ne nyi le gbɔ le aƒe me yo lo vɔa Mawu ƒe alẽvia menye be anyigbadzi ƒe alẽvi o lo vɔa enye alẽvi yi ke tso dziƒo alẽvi ma ye tsɔ xexea me ƒe nu vɔ katã dzo yi eye ne le xɔe si ne le xɔ ʋua dzi si ne le xɔ Yesu Kristo ƒe ʋua dzi si elabena Yesu Kristo ye nye vɔsa mamlɛtɔ elabena Yesu Kristo ye nye vɔsa mamlɛtɔ ye esi Yesu Kristo ye nye Mawu ƒe alẽvi nuteƒewɔla yi ke fofo la dɔ ɖo ɖa ne le xɔe si ne le xɔ ʋua dzi si bena ʋu ma ɖeɖe ko su na yea eʋu ma akɔkɔ dogo le wò kluvi nyenye me. Amen. Yesu ƒe ʋua aɖe wò dogo le agbenɔnɔma yi ke ɖu dzi o wɔ wò kluvi eye ne dzi be yeadogo le me do kpoa egbe anye azãgbe ma anye nukeke yi ke vuvokpɔkpɔ ava na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ekplɔ wo dogoe wo gaƒoƒoa de azɔ wo gameasu azɔ akplɔ wo dzoe akplɔ dogo le viviti me akplɔ dogo le ɖiƒoƒo me akplɔ dogo le tsɔtsrɔ̃ me akplɔ dogo le fɔbubu me akplɔ dogo le fɔbubu mavɔmavɔ me akplɔ dogo egbe ekplɔ wo dogo ekplɔ wo dzoe kple klosalo kple sika mehia be nasɔna ɖe be yava ɖu le mɔdzi o lo mana age so dziƒo nɔ na ɖu nunana atso dziƒo na o Mawu ƒe enuwɔna Mawu ƒe nusẽa atrɔ ahedada azu kesinɔtɔ nenya amena ne le gblẽ amen gãtɔ yi ke na gblɔa ye la he mɔkpɔkpɔ gãtɔ ava na o
ne amenua ededzia yela nye mawu pe enuwɔna pe edidede hã le agbome aha gblɔ amen gã ɖe la metsa gblɔtɔ nya amen. Ekplɔwo dogo kple sika klosalo kple sika eye amekudoe aɖeke menɔ woƒe toawo me o eye amekudoe aɖeke menɔ woƒe toawo me o. Nu kake dzɔ le ŋutilãwo me yewɔe be ne gbɔdzɔ eye nu sia ɖeke megale agbo me o eye ne le ku kple agbedome fiesi ya aƒetɔ akɔkɔ doe le numa me. Wo dɔlélewo teteɖeanyiwo vevesesewo tsakatsakawo blawo da ɖe eye ne fa vi gbe sia gbea aƒetɔ atutu wo aɖatiwo o ne le hun ɖem eye ne le veve sem be o nu ka ta me va gbea me ɖo o ne me dzo va vo aɖe nu ka ŋuti wo va dzim le teƒe ya o nɔvi wo ŋugbledede gɔ hã atrɔ enuwo atrɔ. Aƒetɔa ƒe ŋusẽ mawu ƒe ŋusẽ mawu ƒe ŋuti kɔkɔe xɔse yi ke medona kpo nu gbeɖe oa ahe vovokpɔkpɔ amlimetɔ va agbewo me tso fiesi ya gɔ hã dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ele gblɔ bena eye ame kudoe aɖeke menɔ woƒe toawo me o. Ame kudoe ɖevi kudoe aɖeke menɔ wo dome o. Sɔhe kudoe aɖeke menɔ wo dome o. Ame tsitsi kudoe aɖeke menɔ wo dome o. Subɔla kudoe aɖeke menɔ wo dome o. Xɔsetɔ kudoe aɖeke menɔ wo dome. Ame yiwo xɔ aƒetɔa dzi se eye woxɔ Mawu ƒe gbeƒãɖeɖe dzi se. Mawu atrɔ aƒetɔa atrɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe sia ɖe le agbome fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miakpɔ Psalumo 109 eye makpɔ kpukpui 20 Psalumo 109 mina miakpɔ kpukpui 20 eɖo yeƒe nya la ɖa eɖo yeƒe nya la ɖa le se gɔmea esime Mawu dza wɔ xixe sia enuwo katã le ploplo eye eɣe menɔ anyi o eɣe menɔ yame o eye dzinu menɔ anyi le zã me o eye atiaƒu menɔ anyi o tsi menɔ anyi o eye anyigba like aɖeke menɔ anyi o eye akpavi aɖeke menɔ anyi o elã aɖeke menɔ anyi o egbe aɖeke meto o ye Mawu mehiã be wòava anyigba ya dzi le ŋutilãme gota leke eye ava yi nɔ do atsi ava yi do gbewo. Mawu meva le ŋutilãme aleke eye wòva kudo bena tsi ne do. Mawu ɖe meva anyigba dzi aleke bena elãwo ne woadzi vi eye woaɖɔ anyigba dzi o. Enɔ dziƒo ye lo eye wògblɔ nya ko elabena Mawu ya ɖe. Enu hiã be Mawu ne wɔa ye nyi be ne ƒo nu ƒo nya ne gblɔ nya ko enɔ dziƒo le afi ma eye wògblɔ bena be enu ya ne do ye ko nua do zi ɖeka ebe eya ne do ebe ɣe ne do eye ɣe do egblɔ bena be ɣletri ne do eye dzinu do egblɔ bena be ɣletriviwo dzinuviwo ne do eye wotsɔ wo do zi ɖeka ebena ɖe atsiaƒu ne eƒua ne va ƒoƒu le teƒe ɖe atsiaƒu ne nɔ anyi ebena atsiaƒuwo ne ɖɔ fũu gbakple akpa ƒomevi vovovowo gãtɔwo vitɔwo vedomewo eye alea wòva me eye emegbe ewɔ amegbetɔ esi wowɔ nuwo katã sɔgbe da ɖe na amegbetɔ vɔa ewɔ amegbetɔ eye Mawu me amegbetɔ eye wòtsɔ yeƒe gbɔgbɔ sɔ de amegbetɔ me esɔ yeƒe gbɔgbɔ de amegbetɔ me ne Mawu ƒe gbɔgbɔ ma ele mía me yeƒe gbɔgbɔ ma le mía me enye xɔse ƒe gbɔgbɔ enye ame gɔmedzedzetɔ yi ke Mawu wɔ agbegbɔgbɔ ma yi ke nɔ emea enye xɔse ƒe agbegbɔgbɔ eye gbɔgbɔ ma Mawu ne faa eye nyatima yi ke Mawu wɔ eye Mawu egbugbɔ wɔ amegbetɔ eye ŋusẽ ma etsɔe
eye eyi de Israel viogbo edzi bena Israel vio ne dogo le kluvi nyenye me one dogo le wope fukpekpe me one dogo le wope nuvo me one dogo le enu yo kata no wope agbetroma wa dogo le me eye mawu ga do yepe nyaɖoɖa de le do nku edzia ne do nku nutsuma le Yesu pe eyi nutsuma va Yesu gbɔ eye wo gblɔ na Yesu bena be nye dɔtsɔla eƒe lãme gble eye ele kpefu ŋutɔ gbɔgbɔvɔ le nyamam ŋutɔ eye Yesu gblɔ be nye la me gbɔna bena mayɔ dɔe enutsɔ agblɔ be awo mehiã be na ɖe fu na ɖoke o fofoa enɔ dziƒo eye woƒo nuƒo egblɔ nya eye yeƒe nya yi ke wogblɔa ŋusẽ nɔ eŋuti ale gbegbe eye ŋusẽa wɔe be nu yiwo katã kpɔm mielea enuwo va me Yesu mehiã be nava aƒe nye me lo nɔ afi yi ke nelea eye nagblɔ nya ɖeka pɛ ko eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase eye alia wòva me eye alia tsã wòava me le agbo me ma gblɔ nya ɖeka ko fofo la le fiesi ya agblɔ nya eye oya na se nya eye nya yiwo katã wòagblɔa ava me le agbo me elabena eɖɔ yeƒe nya ɖa eɖo yeƒe nya ɖa eye wòyɔ dɔwo eɖo yeƒe nya la ɖa wòyɔ dɔwo eɖo yeƒe nya ɖa ye wògbugbɔ wo wɔ enu yiwo katã do kpo le nutsilãwo mea Mawu ƒe nya yi ke ŋusẽ le ŋutia agbugbɔ numɔ awɔ le nutsilãwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ne elabena wotso afi ɖe na wo wobena nukuvi wa ƒe megbedome ame le dɔ wɔm nyuie ɖo alo nuɖe megale ŋkuwa ŋuti o ye ŋuti ŋkuwa megale nu kpɔm o nu yi ke mesɔ gbe le nutsilãwo me oa Mawu ƒe nukunu awɔe na wo eye nukuma yi ke gba na woa akpɔ nu eye kplibɔ ma yi ke lé wo da ɖe megate zɔna na titre eye nazɔ azɔli eye enu yiwo katã ko wɔe bena o agbewa egbɔdzɔ kekem eye nu ɖeke megale teƒe le agbewo me agbewa aƒetɔ agblɔ nya le fiasi ya eye bateri wa charge age ɖe me eye ne charge ge ɖe bateri wa mea nakpɔ be agbe atrɔ va na o elabena trɔtrɔ yeye ava agbewo me fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me edo yeƒe nya ɖa eye woyɔ dɔwo eye woɖe wo tso woƒe ʋe me eɖe wo tso woƒe ʋe me ehe wo tso woƒe ʋe la me ava me na wo me be ava me na wo Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve mina ne miakpɔ kpukpui blavevɔ enelia egblɔ be ame si tsɔ miaƒe nu vɔ̃wo etsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ekɔkɔ miaƒe nu vɔ̃wo edro ɖe eɖokui dzi elabena ɖela ye wònye eku yi ke wòle be wòaku fɔ bubu ma yi ke le mia dzia edroe ɖe ye ŋutɔ ɖokui dzi ame si tsɔ miaƒe nu vɔ̃wo da ɖe ye ŋutɔ ƒe nutilã dzi mienya esime ye na dzi be nadro agba ɖe nakɔkɔ agba ɖe agbawo sɔgbɔ ole be o ɖeka ma eve etɔ̃ ene atɔ̃ ade eye ne va ƒotɛwo katã wɔ ɖeka eye wo ŋutɔ le agbagba dze be yealɔ kekem zi ɖeka le akɔme eye wodu esi nenye amegbetɔ ta eye nenye ŋutsu eye nenye nyɔnu nenye ɖekakpui ta wo dometɔ ɖo agba wo dometɔ ɖo age eye nale agbagba dze bena yeatrɔ kɔkɔ yi ke gea kaka la be yeakɔ yi ke gea bubu magage eye wo ŋutɔ mete le wo kekem lɔm o vɔa Yesu ya de blibo nusẽ blibo ɖe le Yesu si nunya blibo ɖe le Yesu si eye yeƒe vɔsa enye vɔsa yi ke le blibo enu yiwo katã nu vɔ̃wo katã ɖe Yesu lɔ katã wo dometɔ ɖeke mage o wo dometɔ ɖeke mado le Yesu ƒe asi me o fiasi ya Yesu alɔ nu vɔ̃wo katã dzoe elabena le edroe le ye ŋutɔ ɖokui dzi ame si tsɔ miaƒe nu vɔ̃ da ɖe ye ŋutɔ ƒe nutilã dzi heyi ɖe atitsoganu elabena atitsoga yi ke ŋuti Yesu Kristo ku ɖo ɖe menyi be gakpo ƒe atitsoga yo enye ati ƒe atitsoga eya ta ebe bena
bena mi ame siwo kuna nu vɔ̃wo la míanɔ agbexe na dzɔdzɔenyenye azɔ age ɖe agbo me. Nyateƒea awɔ wò ablɔɖevi, ana wò tsɔtsɔke, ana wò ablɔɖe eye nazu ɖekakpui yeye, ɖetugbi yeye, ŋutsu yeye, nyɔnu yeye, nazu ame yeye tso fiasia dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye egblɔ bena ebe kafi ne wòawu anyatia nua, egblɔ bena ame si ƒe kabiwo yɔ dɔ mi la, ame si ƒe kabiwo yɔ dɔ mi la, eyɔ dɔ yeƒe kabiwo yɔ dɔ, mekae Yesu ƒe kabia yɔ dɔ hã, mebe mekae Yesu ƒe kabiwo yɔ dɔ hã, o le xɔ dɔyɔyɔ, Mawu yɔ dɔ o, alele ma fibro ma epu edzo. Eye vevesese ma ebu gbidzigbidzi eye numa yi ke le tɔnkuvi me na le tɔnkuvi me na ye nukpɔkpɔ zu agba na wa enuma katã wo dzo eye vevesese yi ke le ayiku wa mea edzo eye agbama dɔléle ma edzo eye tsape awo eklo le vem la tsape eglo eye ne dzetsi eye dziƒo ade si tsimada le agbo me eye nu sia nu anɔ eƒe teƒe le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame si ƒe kabiwo yɔ dɔ mi la, ame si ƒe kabiwo yɔ dɔ mi kpukpui 25 le kpukpui 25 mea, elabena miele abe alẽ tatrawo ene. Ke azɔ la mitrɔ va miaƒe luʋɔ ƒe kplɔla kple dzikpɔla la gbɔ trɔ gbɔ nyatia ma. Na trɔ gbɔ va na gblɔ be aƒetɔ fiasi ya metrɔ gbɔ, aƒetɔ fiasi ya metrɔ gbɔ eye ne le trɔ gbɔ va ne trɔ gbɔ va fiasi ya la nutsi papa age ɖe agbo me. Mebe dzidzɔ ali ke le agbo me. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke ɖikeke aɖeke manɔ ŋuti o. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke nye ɖeɖekpɔkpɔ vavã ye wò ŋutɔ nase le ɖokuiwò mea. Ɖeɖekpɔkpɔ ma ava na o. Vovokpɔkpɔ ablɔɖe nyenye ablɔɖe nakpɔ vovo tso nu yiwo katã Adam kple Hawa wohe va xexea mea na vo tso si me le Yesu ƒe ŋkɔme. Vovokpɔkpɔ ma sɔ asiwo le Yesu ƒe ŋkɔme. Enutɔ̃lia yenye yeƒe dɔmetɔtrɔ like to yeƒe xɔse yi ke woɖo le dzia me, xɔse like yi ke naɖo le Yesu dzi. Esi ne va aƒetɔa gbɔ fiesi ya, aƒetɔa etrɔna dɔme anyo dɔme na wo. Aɖatiwo ɖe atutuwo kekeŋ dzo, vevesesewo aɖewo ɖa le agbo me, nu vɔ̃wo katã atsɔ sɔke wo eye aƒetɔa aɖe babla ma yi ke le agbo me aɖe dzo ne wɔ nyametsotso bena nyemagawɔ ya ke o, nyemagawɔ ya tsã ke o, nyemagawɔ ya ke o, elabena nuka enuma nyametsotso ma yeƒe tsitsina yenye enye le be nyemagawɔ ke o, nyemagawɔ vola le be wo ɖeka pɛ le ti akogo eye ne le gblɔm dziƒo mele me o, Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ mele me na o, le gblɔ be nyemagawɔ esia ke o, elabena lɔlɔnu ma eti akogo ele eɖokui si eye dziƒo mekpe ɖe ŋuti o, enuma ŋuti nyametsotso ma mate ma yi ŋkɔ mate ma wɔ dɔ o. Elabena kpekɖe nutɔ ɖeke mele si o, elabena le gblɔ be nye mawɔ ya, nye magawɔ ya ke o, mawɔ dɔ o, vɔa dziƒo ƒe kpekpeɖenu ava na wo fiesi ya, dziƒo ƒe xɔname ava na wo le fiesi ya. Mina miakpɔ dɔwɔwɔwo ta eve kpukpui 49 dɔwɔwɔwo ta eve kpukpui 49 azɔ ame siwo xɔ yeƒe nya la meke nye ame ma ewoe esi ne le se nya ya eye ne le gblɔ amen gbagbe ma le be amen eye ne le kpɔ dzidzɔ eye ne le xɔ nya gba kple dzidzɔ ne le xɔ nya ɖe ɖokuiwo me gba kple dzidzɔ eye ma gblɔ bena ale dzi be na xɔ Yesu Kristo abe ɖelawoe na o ne xɔe gba kple dzidzɔ eye ne kɔ asi dzi gba kple dzidzɔ emawoe nye ame yiwo xɔ nya la eye ne nye wo dometɔ ɖeka ame yiwo sɔ dzidzɔ yiwo xɔ nya la wo
xɔ nya kple dzidzɔ enya ka yewo xɔ esime Petro gblɔ na wo bena ɖe mitrɔ le miaƒe dziwo me eye mi gbugbɔ dzi eye woade Mawu tsi ta na mi eye miaxɔ nu vɔ̃wo ƒe keke. Esi Petro gblɔ na Petro megblɔ bena ɖe mitrɔ dzi me ɖeɖe ko ye na gblɔ be obe trɔ dzime le be nu vɔ̃ nya be nu dzɔna dzi nam ŋutɔ nye ma da asi le ŋuti o mele se vivi le me mele vɔ eye wo gblɔ be trɔ dzimea woxɔ nya kple dzidzɔ eye wo gblɔ be míawoe nye si mi la trɔ le míaƒe dzime míetrɔ le míaƒe dzime eye ame mawo yi ke xɔ Mawu ƒe nya kple dzidzɔ la wode Mawu tsi ta na wo eye le ŋkeke ma dzia wotsɔ luʋɔ anɔ 3,000 kpe ɖe wo ŋu le fiesi ya gɔ hã wotsana ge ɖe fiaɖuƒe la me. Mebe wo lele gege ɖe fiaɖuƒe la me la ge ɖe me na lele kpɔ dzidzɔ eye nele gblɔ be Yesu ye nye aƒetɔ nye fiesi ya Yesu ye nye ɖela nye Yesu ye nye ɖela nye Yesu ye nye ɖela nye me dzesi nyateƒea azɔ me dzesi nyateƒea le Kristo me esi me dzesi nyateƒea ta nyateƒea yi ke do nutsila nye Kristo Mawu vi la ne vi la wɔ wo ablɔɖevi la na nye ablɔɖevi ʋaʋã eye esi ne xɔe kple dzidzɔa ebe ɖe wotsɔ wo kpe ɖe ame 3,000 ŋuti mina miakpɔ kuki 49 eye gblɔ kuki 49 me eye wonɔ apostolo ƒe nufiafia kple habɔbɔ abolo kaka kple gbedodo ɖa me kuki 49 eye vɔvɔ gã va amewo katã dzi eye apostolo wɔ nukunuwo kple dzesi geɖewo le Yerusalem. Nukunuwo kple dzesi geɖewo mele kpɔ nukunu kple dzesi ɖe le aƒea me ɖa nukunu kple dzesi ɖe le ame ɖe yi ke le radio agbɔ ɖa ame ɖe yi ke le kɔdzi ɖa ame ɖe yi ke le kɔdzikpa me ame ɖe yi ke le gakpa me ɖa nukunu kple dzesi le Yesu ƒe ŋkɔ me esi ne xɔ Mawu ƒe nya la enya ye hena nukunu vana Mawu ƒe nya ye hena dɔyɔ vana Mawu ƒe nya ye hena gaɖeɖe vana Mawu ƒe nya ye hena gbugbɔ gadzia vana Mawu ƒe nya ye hena nukunu kple dzesia vana eye egblɔ be nukunu kple dzesi geɖewo wowɔ le Yerusalem kpikpi 49 zɔn kpikpi 49 hele Mawu kafum ne le Mawu kafu ge fiesi ya me be ɖe ne le dase ɖi ge fiesi ya elabena eya va me le agbo me ele me va ge yeƒe nukunua ƒe me vava ava me le agbo me hele Mawu kafum eye wokpɔ amenuveve le dukɔ blibo la katã gbɔ amenuveve wona wo afi wogbo le sare wola yɔ ye la afi ke ne nɔ fu kpem le ye xaxa ne kpɔna le afi ma ɖe agbe yeye ava ɖe enuwo katã atrɔ nyuie ne Kristo ge ɖe mea efupodo la dzogo ne Kristo ge ɖe mea tsakatsaka adogo zi ɖeka ye ne Kristo ge ɖe mea dɔléle adogo ye ɖemɔ na Kristo ne wòage ɖe me ɖemɔ na Kristo ne ge ɖe me ɖe Mawu ƒe ŋutifafa ava eye gbugbɔ gaɖo te ava na wo eye Mawu akpɔ nublanui na wo dziƒo ave nu wo anyigbadzitɔwo ave nu wo eye Mawu atsɔ ame yiwo kpɔ agbexɔxɔ la akpe ɖe tsɔtsia ŋuti Mawu tsɔ amewo sɔ kpe dziɖuɖu ƒe hamea hame yi ke le tsi hame yi ke hame gbagbe aƒetɔa sɔ ame yiwo kpɔ agbexɔxɔa sɔ kpe hame yi ke xɔ Yesu Kristo dzi se Mawu atsɔ kpe ye be ƒomea eye ne Mawu kplɔ ge ɖe me ɖe la gblɔ be vinye yeyea vinye nutsuvi yeyea lo eye wogbugbɔ dzi yeye natem axɔ pe gbogbo fa vɔ la ne le ge ɖe Mawu ne le xɔ pe 90 gɔ hã Mawu agblɔ be vinye nyɔnuvi ela be ge ɖe me eye aŋlɔ nukɔwo ɖe Mawu viwo be ƒomegbalẽa me aŋlɔ nukɔwo ɖe agbegbalẽa me eye
amenu veve ma yi ke me dona kpo nu gbede o eye nublanu kpɔkpɔ ma yi ke me dona kpo nu gbede o eye xɔse yi ke me dona kpo nu gbede o awɔ dɔ le agbo me fiasi ale Yesu ƒe ŋkɔ me ke bia na kpɔ ɖeɖe eye wa gbugbɔ ɖo te eye wa tuka o eye wa tsɔ kpe ɖe mawu be ƒomea ŋuti ƒome hatsotso veli mawu be ƒome li ema nye ame yiwo yi wole dziƒo eye satana be ƒome tsã li ema enye ame yiwo la kplɔ satana ɖo ayi ɖe afi yim satana le sɔ yi ɖe mavɔmavɔ mea wa nye ma nɔ satana be ƒome me o le gblɔ nyama na ɖokuiwo vivia gblɔ be enye to mɔ ƒe amenuveve mea nye ma nye satana be ƒomevi o meka be ƒomevie na nyo mawu be ƒome gblẽ la me ƒome kame le dzi be ya nɔ eye ŋuti ame kpekpea le va na wo bena ɖe natso eme eye nadogo le vivitsi be ƒome ma nadogo le eme nuvɔlawo be ƒomea dogo le eme aglãdzelawo be ƒomea dogo le eme gɔdzelawo be ƒomea nuvɔwɔlawo be ƒome agbe baɖabaɖanɔlawo be ƒomea dogo le eme eye nadogo le satana be ƒome me eye nagblɔ be kpɔ azɔ la menye kristo tɔ menye mawu tɔ yesu ye nye ɖela nye yesu ye nye aƒetɔ nye eye azɔ meva egbɔ meva yesu gbɔ eye yesu gblɔ bena ɖe ame yi ke ava gbɔnye la nye matsɔe ƒu gbe o nye magbe o ame sia ame yi ke ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe aƒetɔ yesu awɔ atu na wo le yebe ƒomea me fika ne le mebe fika ne le o geɖe mawu be ƒomea me eye aƒetɔ la ŋutɔ atsɔ wo akpe ɖe atsɔ geɖe dziɖulawo ƒe hame atsɔ geɖe agbexɔxɔ ƒe tsetsea me ƒe hamea me eye nuvɔ maga geɖe me o ke o eye dɔléle magava agbewo me ke o eye naneke magaɖu dzi o ke o le Yesu ƒe ŋkɔ me amen míabɔbɔ ta eye míamia nukuwo míabɔbɔ ta eye míamia nukuwo esia nye wo dziƒo ƒe amenuveve na va dzi o ne se nyateƒea eye aƒetɔa le dzi be ɖe na xɔ nyateƒea Yesu Kristo ye nye nyateƒea Yesu Kristo ye wɔ vɔsa mamlɛtɔa ɖe ta o eye wòtsɔ ɖeɖekpɔkpɔ va na o etsɔ vovokpɔkpɔ vɛ na o bɔbɔta eye na mia nuku ne le di ɖeɖekpɔkpɔ ya tso aƒetɔa gbɔ ne le di ɖeɖekpɔkpɔ tsɔtsɔke ya tso mawu gbɔ ne le di bena ɖe mawu ne na ye vovo mekafi ke ne lo nakɔ asiwo yi dzi akpe na mawu ne yra o ya kaka mawu ne yra o kɔ asi ma yi dzi elabena ɖe mɔnukpɔkpɔ ya ma deƒu o mɔnukpɔkpɔ ya yi ke Kristo le na o vovokpɔkpɔ tsɔtsɔke xɔxɔ ɖeɖekpɔkpɔ elabena Yesu Kristo xe fia le tawò na wo ɖeɖekpɔkpɔ kɔ asi ma yi dzi ewo ke le radio jivea eye ne le se mɔnya ya fifi la fisia fi ke ne le ye mawu ƒe kpekpe le va mawu le kpe o ebena ɖe na dzesi nyateƒea eye nyateƒea awɔ wo ablɔɖevi kɔ asi dzi ne le kɔ asi dzia mekafi ne lo tsitre na Yesu ene tsitre na eye nagblɔ be Yesu tɔe menye azɔ lo nye maganɔ satana be ƒomea me ko nye meganye satana be ƒome me vi o medogo le satana be ƒomea me medogo le xaxa yawo me medogo le fɔ bubu ya me medogo le me eye nakɔ asi wo dzi na tsitre eye ne tsitrea le gblɔ be mele dzi vuvokpɔkpɔ ma ewo yi ke le radioa gbɔ ewo yi ke le ekɔdzikpa me ewo yi ke le aƒea me ewo yi ke le tsɔtsikpa me ewo yi ke le teƒe vovovo yi ke miele ye miele nusemɔ vovovowo gbɔ mi le nya ya se ma ɖeɖekpɔkpɔ ya ele va na mi tsitre eye nakɔ asi wo dzi eye na tsitre mawu ne yra o eye ke ne tsitrea ɖeko na mia nuku eye nagblɔ be aƒetɔ me va ɖo Yesu me dogo le nuvɔnyiwo me Yesu me dogo le nukpegbenya nukpe na nuwo me dogo le wo me dogo le agbebaɖanɔnɔ nya me ema ɖe enye dzimetɔtrɔ
dzimetɔtrɔ metrɔ le nu yawo katã le wo me enu yawo katã mewɔna tsã la medo go le wo me eye mele di be wò amenuveve ne ge ɖe agbenye me mele di be wò tsɔtsɔke ne ge ɖe agbenye me eye mele di wò ɖeɖekpɔkpɔ mele di be natrɔ aɖo gbogboa aɖo ŋuti bena ŋutifafa ne ge ɖe agbenye me Yesu akpe na wo Yesu akpe na wo Yesu akpe na wo mexɔ wò nya kple dzidzɔ mese wò nya eye mexɔe kple dzidzɔ mexɔe se be ne ku le tanye le Calvary ƒe atitsoga ŋuti eye mexɔe se mekpɔ ɖeɖe mexɔe se be wotsɔ nu vɔ nyewo kem mexɔe se be mezu ablɔɖevi mado gbe ɖa le tawò azɔ asiwa nenɔ dzi nenema afi ne tsitre lea fofo le Yesu ƒe ŋkɔ tri akɔa me miede akpe na wo fofo nuteƒewɔla ye nenye eye ame sia ame yi ke ayɔ wo Yesu ƒe ŋkɔ la matsɔe aƒu gbe wo katã yi ke tsitre pipi la le teƒe vovovowo kɔ woƒe asi yi dzi wodo go le woƒe nu vɔ̃wo me wodo go le woƒe vidziwo me wodo go le woƒe nu vɔ̃ɖiwo me wodo go le woƒe agbe ƒe nu ƒoɖiwo me eye wova gbɔ aƒetɔ xɔ wo dzro tsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo dzro eye naɖe wo na wo vovo akpe na aƒetɔ elabena mienye be matem ado kponu o wò nya kple wò nugbedodo matem age dze anyigba o le be ame sia ame ke ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe na be wò ɖeɖekpɔkpɔ wò xɔxɔ ne ge ɖe woƒe agbe me ɖeɖekpɔkpɔ kplikpa ɖeɖekpɔkpɔ blibo ne ge ɖe woƒe agbe me aƒetɔ akpe na wo elabena mienye be ne wɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le Mawu ne yra wò kaka Mawu ne yra wò Mawu ne yra wò Mawu ne gayira wò ke elabena ne wɔ nyametsotso vevietɔ wu le agbea me eye megakpɔ nu anyi o mabia tso gbɔ bena natsɔ alɔme kaƒomɔviwoa natsɔ kaƒomɔa eye nage ɖe message me nage ɖe WhatsApp me eye naŋlɔ ŋkɔwo kpakple kaƒomɔ dzesiwoa eye natsɔ awɔ message natem awɔ vocal natem awɔ message asɔ ŋlɔ ɖo ɖe 93 04 38 38 allo 92 32 00 06 allo bla cheke vɔtɔ na ɖe ko kple ne bla tɔn vɔ nyi allo bla cheke vɔ ve bla tɔn vɔ ve na ɖe ko kple ade na ŋlɔ ŋkɔwo kple kaƒomɔ dzesiwa ele vevie dzidzɔ dziƒo ŋutɔ bena ne ge ɖe ƒome gã la me Mawu be ƒomea me Mawu ƒe ƒomea ame yiwo le mɔdzi yina ɖe dziƒo ƒome ma me ne ge ɖe ƒomea me eya ta naŋlɔ ŋkɔwo kpakple kaƒomɔ dzesiwa nasɔ message atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔtɔ na ɖe ko kple ne blatɔn vɔ nyi 93 04 38 38 allo blasieke vɔ ve blatɔn vɔ ve na ɖe ko kple ade yi ke nye 92 32 00 06 naŋlɔ ŋkɔwo kpakple kaƒomɔ dzesiwa natsɔe aɖo ɖe nɔmba siawo yi ke yɔm miele elabena azɔ yi ke ne xɔ nya kple dzidzɔ eye ne do gbe ɖa Mawu ƒe amea do gbe ɖa le tawòa ne zu Mawuvi ne ge ɖe ƒomea me Mawu tsɔ nu vɔ̃wo katã ke o nu vɔ̃ yiwo katã ne wɔ kpɔ yiwo katã nye fɔbubu le dziwo me xɔse ƒe afɔɖeɖe yi ke ne ɖe fifi la Mawu tsɔ nu vɔ̃wo katã ke o elabena Kristo eku le miaƒe nu vɔ̃wo ta nu vɔ̃ mawo yi ke nɔ fɔ bum yi ko bu fɔ da ɖe sã la Yesu ɖe nu elɔ nu vɔ̃ mawo katã ɖa le agbo me azɔ ne zu Mawuvi ɖeɖekpɔkpɔ sɔ asi o xɔxɔ sɔ asi o bena kpekpeɖenuwo nava na wo be woakpe ɖe ŋuti le go vovovowo me bena natsi le Mawuvi nyenye ya mea eya ŋuti wo le vevie bena naŋlɔ ŋkɔwo kpakple kaƒomɔ dzesiwoa naŋlɔe atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔ ve blatɔn vɔ ve na ɖe ko kple ade 92 32 00 06 allo 93 04 38 38 blasieke vɔtɔn na ɖe ko kple ne blatɔn vɔ nyi 92
63. The number again. Plus 234. Number wa o le vevie bena na ngulonko bakule kapomo Jesu akule ko imenelia na ngulero de placer que votre na de ko plein blaton venu 93 04 38 38 allo 92 32 00 06 We had it earlier today. bena wa kpedencho It was wonderful. le monde vovoji bena na like Tomorrow. la bena fiensi ya cho fiensi ya dia ne wo chacha e ne dogo le satana be pome e be mega nye satana be pome me vio ye dole me e dole di popo pe pome am fifichi be pome ale dole me e dogo le nou vondi wala gbeku yolo pe pome ma ne dole me Online banquet. e ne nasi yesu ne gede yesu be pome ame ne gede mawu be pome ame mawu vie ne zo azon mawu vie ne zo azon ata mawu vi cho kapomo wa choi e na nglon ko gba kle phone number wa na nglen Yola believers ko imenelia na nglen acho message acho do de placer que vove blaton vove na de ko kle ade allo 92 and online 32 will hold that same 00 06 online. allo blacher que voton There's always a na de ko kle ne blaton venu 93 04 38 38 le majiji me mo pa me samina ga trova e ado nukunu pe gbeda le miata Father in the Lord, we pray. bena nukunu yi ke pe gbedom le da ko gbelele doda le bia mawu pe gedo nyesi e gedo nyesi Lord, we pray for you. mawu ade agbamada le ju ade hahamada le ju atra gbo penu chinya ade dolele mada la bena ne yesu gede me yade dolele adola fuju adogoe ne yesu gede agbe omea ne yesu gede pomea mea haha odola fuju adogo fipo dodola fuju adogo kayo cho blawo aka mo acho ho mauji se ho se ikeme dona kponu ho se ikeme gena ho se manenu asio bena apetwa ne gblonya de ka ko yepe nya yo chowo kiki anu yo kata kpomi le keke ya mea mau pe nya yo chowo anu afi ke o le jipo ye wa gblonya de ka to yepe amesi aminaji a gblonya de ka to yepe amesi aminaji ye nukunu avame la gbome In the open field, o mauji se eye na no gbe dodora me hose hose eleve vie ho mauji se le fiensia hose ikeme dona kponu o nous saint ikeme dona kponu gbede o mau pe nous saint me dona kponu gbede o please hurry up nous saint ma poto le dowom egbe and nous saint ma poto le doji we're all waiting for the miracle prayer. et nous saint mau pe nous saint Because a tonight is chia your night cancel agbome to give testimony. e vimaji ike la gbome mau pe nous saint a dekukima da la gboji Tonight is your night. fiensi ya towelo fiensi ya fiensi woye Hurry up, but get wo me kpɔŋlɔ ŋkɔ wo kple kaƒomɔ ame kpɔŋlɔ sɔ mesa do da wa ele bena na wɔ ele vevie make sure that ne zumawuvi ta lakpa dada yemenu wɔ mega la agbewa ele dodoa nu azɔ eya ta mawuvi wo to na be ŋlɔ ŋkɔ ne trɔ dzime ne tsɔ agbo na yesu kristu ne kɔ asi dzi ne xɔ yesu ge ɖe agbo me na ŋlɔ ŋkɔ gbakple kaƒomɔ jesu ana ŋlɔ atsɔ do ɖe blase kevetɔ na ɖe ko kple ne blatovɔnyi kuxima dza dzo you are true. Thank you. ado baba yi na dɔlele ma la gbo me asi ma yi ke dzetsi ene kpli bɔ tension po tutu da ɖe tsi teƒe ɖeka epo va yina nkeke va le yi ele tsi teƒe ɖeka mawu ƒe nusẽ ne he tension ƒe dɔlele ma ɖa la gbo me be tension le ŋkuvi nɔ be wo ya ma gakpɔ nu o dɔkita wɔ do ko do gbe ɖa na mawu bena dɔlele ma mawu va si mawu ƒe nusẽ ne he do ko ɖa le ƒe agbe me
le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wotsã le ɖase ɖi ge nàɖi ɖase le fiasi ya. Wòtɔ ne gblɔe va yi ne bue me kpakple nuwo bena ye le ɖase ɖilawo dome fiasi ya. Mawu ne ɖo kpe dzi le agbo me. Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔe le agbo me. Nɔ gbe dom ɖa nanɔ ɖokuiwo fiam Mawu bena ɖe Mawu ƒe ŋusẽ ne do dzesi le teƒe ke le. Afi yi ne le meka afi yi ne le o. Mawu ƒe ŋusẽ yina teƒe ɖe kpekpe asra wo kpɔ eye atrɔ agbo ƒe ŋutsinya. Maganyi dɔnɔ. Ŋusẽ age ɖe agbo me. Ŋusẽ age ɖe lãme na wo. Gbɔdzɔgbɔdzɔ katã adzo. Gbɔdzɔgbɔdzɔ katã adzo eye Mawu ƒe ŋusẽ awɔ dɔ le agbo me eye na tsitre elabena fiasi ya wotsã ɖase ɖiɖi wotsã na ɖi ɖase la mate ma nɔ to dzi kakakakaka ko abe ɖoɖo fiasi atɔ akpa koa ye nagatrɔ atsi radio abe kuxi agbati nenema awo maganɔ nenema do gbe ɖa na Mawu elabena Mawu aɖo kpe yeƒe nuteƒewɔwɔ dzi. Nuteƒewɔla nye Mawu. Nuteƒewɔla nye Mawu. Yeƒe nuteƒewɔwɔa ye nye míaƒe gɔmeɖokpe. Yeƒe nuteƒewɔwɔa dzi ye mi ɖo dzi ɖo. Mawu mate ma ka aʋatso. Mawu mate ma da le akpa. Mawu mate ma atrɔ nya. Nya yi wo gblɔa ava me nam awɔ ɖe dzi le agbenye me. Mawu mate ma ka aʋatso gbeɖe o. Mawu nye nuteƒewɔla. Nuteƒewɔla nye Mawu. Nuteƒewɔla nye Mawu. But get all the details. Do gbe ɖa na Mawu. Do gbe ɖa kple xɔse. Mawu nye nuteƒewɔla elabena fiasi ya Mawu dza ho todzo. Yeƒe ŋusẽ dza ɖe zɔ. Yeƒe ŋusẽ yi ke medona kpo nu gbeɖe o. Ye mie le mɔkpɔkpɔ me vevie bena Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ ŋusẽtɔe le aƒe sia aƒe me le kɔ ɖe kpekpe dzi le teƒe sia teƒe. Mawu ƒe ŋusẽ do gbe ɖa amewo gbe do ɖa ŋutɔ. Amewo tsɔ ɖokui de gbedodo ɖa me ŋutɔ be fiasi ya ye koe nye etɔ alo fiasi ya tɔ nye Yesu megato ŋuti nyo. Yesu kpɔm ɖa nye ɖela gblɔ nya ɖeka le agbenye dzi. Nye dɔyɔla gblɔ nya ɖeka le agbenye dzi. Ba gbenye ƒe ŋutinya na trɔ be dɔléle ya na do go le agbenye be ma vo. Ne vi la wɔ ablɔɖevi la nazɔ ablɔɖevi vavã. Ne vi la wɔ ablɔɖevia nazɔ ablɔɖevi vavã. Mia dzesi nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mia ablɔɖevi. Nyateƒea wohui ɖe gofia o, wogblɔe na o eye ne xɔ nyateƒea kple dzidzɔ esi dzedze nyateƒea wɔ me ablɔɖevi vue me na ɖokui eye me dzesi nyateƒea fiasi ya me zɔ ablɔɖevi me vo tso dɔléle si me. Me vo tso kuxiawo dɔléle fuwame fiƒode me vo tso fiƒode si me vo tso evi ma dzi me vo tso kluvi nuvɔ ƒe kluvi nye me vo dogbe ɖa bena na vo dzesi nyateƒea ne wɔ ablɔɖevi nazɔ ablɔɖevi vavã Mawuvi la ne wɔ me ablɔɖevi dogbe ɖa ne na vo tso dɔléle tension pas ɖeka tutu na vo tso numa me. Ɖeviwo ƒe aglã dzedze vi ɖeviwo gbeto numa se na vo tso eme. Dogbe ɖa ele kpɔ mɔ na nukunu alo esi ya le nukunu xɔ ge la xɔ nukunu kokokoko na xɔtɔ gomea. Xɔ nya la dzi se eye na ʋue me na ɖokuiwo me dzesi nyateƒea ne wɔ me ablɔɖevi elabena nenema Biblia gblɔe nenema nya la gblɔe ŋlɔkɔkɔ la gblɔe na dzesi nyateƒea la wɔ ablɔɖevi me be yi ke na nɔ mimli le anyigba dzi anɔ mimli anyigba anɔ afi fama me yo
voici djedje nyateƒea ye Mawu ƒe nya etuna kame ewɔna me ablɔɖevi weme do gbe ɖa na Mawu eye Mawu ƒe nusia asra wo kpɔ elabena nusẽ ma medo na kpo nu o nusia medo na kpo nu o. And with 3. Any sign from there, please can somebody check up? By raising the flag, by waving the flag. Mawu ƒe amea etrɔ gbɔna Mawu ƒe ame sia mina dza trɔ va zã ɖe ya eye ado gbe ɖa le ta o. We are waiting for you now. Because very soon, our Father in the Lord, Le madidi me come up. Mawu ƒe ame sia mina atrɔ va Miracle prayer. eye ado nukunu ƒe gbe ɖa eye nu yi dim ne le fia si ya le xɔ ge daxɔe. Amen. Now get ready for your Azɔ sɔgbe dzra ɖokui ɖo na nukunu sɔgbe na nukunu tsitre le afi ke ne lia miracle prayer. bena We'll see what the Lord will do. Sir, you're welcome. kafukafu na Mawu The time for your healing. wo dɔyɔyɔ ƒe gameasu Miracle. nukunu gblɔ be nukunu kple dzesi And ye shall know the truth. eye mia dzesi nyateƒe la me be wo na dzesi nyateƒea azɔ ne dzesi nyateƒea me be ɖe ne dzesi nyateƒea hã nyateƒea yi ke nye be Yesu ye nye miaƒe ɖela nyateƒea yi ke nye be Yesu ye nye miaƒe dɔyɔla nyateƒea yi ke gblɔ bena Yesu ye nye miaƒe katula Yesu Kristo ma do kponu o nyateƒea nyadzesi nyateƒe la eye nyateƒe ma ye la wɔ ablɔɖevi nyateƒea ye la wɔ ablɔɖevi menyi be avifafa yo lo menyi be mimli le anyigba yo lo menyi be ɖe sese le lãmewɔa yo lo nyateƒea yi ke ne dzesia nyateƒea ye la va awɔ ablɔɖevi ne zu ablɔɖevi fia si ya gblɔ be mezu ablɔɖevi fia si ya eyi si me miado gbe ɖa ye miayɔ Yesu ƒe ŋkɔa nukɔ ma awɔ ablɔɖevi eye esi me na se miagblɔ amen mamlɛtɔ amen na egɔme bena ɖe alia ye wòanɔ nam alia ye wòava me nam eva me nam eye ava me le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gblɔ be aƒetɔ me xɔe se gblɔ be aƒetɔ me xɔe se gblɔ be aƒetɔ me xɔe se. Wayira nutuma wayira nyɔnuma yi ke xɔe se elabena ava me nɛ le ale yi ke wogblɔ nɛ nu enya si wogblɔ nɛa ava me nɛ tututu nenema kɔ asi ɖeka yi dzi nakɔ asi ɖeka yi dzi wo yi ke le aƒea me wo yi ke le radio jivea wo yi ke le radioa gbɔ ye ne le senya ne le Zoom dzi ne le Telegram dzi teƒe vovovo yi ke miele nya ya sem nakɔ asi ɖeka yi dzi ye nyateƒea la va atuka awɔ ablɔɖevi kɔ asi yi dzi eye nasɔ velia da ɖe afi yi ke vevesese le na o fi yi ke dɔlélia le atsɔ asi velia da ɖe afi ma fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me nye dzesi nyateƒea ne do nya ɖo ɖa eye ne yɔ dɔwo eye ame kudu aɖeke menɔ woƒe toawo dome o aƒetɔ me do gbe ɖa bena wò nya ege ɖe me azɔ wò nya ege ɖe dukɔa dome azɔ ne he dɔyɔyɔ vɛ na ame sia ame ne he gaɖeɖe vɛ na ame sia ame eye me do gbe ɖa bena wò nya ne wɔ nukunu kple dzesi na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me tso woƒe ta dzi kakakaka sɔ yi ɖe woƒe afɔ gɔme woƒe nutsila ƒe teƒe ɖe kpekpe ememetɔa ya gotatɔa ya eye wokpɔna ya eye ɣla le afi ɖe ɖa aƒetɔ me do gbe ɖa be wò ŋusẽ gã la ne wɔ dɔ le agbe sia agbe me le dzi sia dzi me le nutsila sia nutsila me le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ me do gbe ɖa be ɖo kpe dɔyɔyɔ ƒe nukunua dzi ɖo kpe gaɖeɖe ƒe nukunua dzi me do gbe ɖa be fibro ma do ko le Yesu ƒe ŋkɔ me
me do gbe ɖa be eʋu dodo eʋu sisi dɔ ma eʋu ma ne tso le Yesu ƒe ŋkɔme dɔléle ma yi ke nye susu me ƒe dɔléle ya amea le dzaɖaʋa me be aɖaʋa ƒe dɔléle ma ne nɔ te yi ke nye enutete akpololia enye ekpo ya enye zɔgbu ya me do gbe ɖa be nutete ma ne dzo le Yesu ƒe ŋkɔme eʋu sisi dɔ ma eʋu ƒe dodo ƒe dɔ ma ne tso le Yesu ƒe ŋkɔme yɔme kpe xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme wo cancer xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme ewo yi ke nye abi le dɔme xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme gbɔgbɔ vɔma yi ke le fu wɔm o me de si na wo gbɔgbɔ vɔ dogo le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ me do gbe ɖa bena edɔmadamada sia dɔmadamada me do gbe ɖa be dɔmɔ katã ne xɔ woƒe dɔyɔyɔ edɔ yi ke hena ame ɖa ɖe kume me be dɔléle mɔ ne xɔ woƒe dɔyɔyɔ vevesese le nutsilɔ me dɔléle ɖe kpekpe le agbo me dɔléle ɖe kpekpe yi ke le dzi o aƒetɔ aka asi tso fifi la xɔ dɔyɔyɔ me be vo natrɔ akpɔ lãmesẽ blibo le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ ɖo kpe nukunuawo dzi ɖo kpe nukunu kple dzesiawo dzi ɖo kpe dɔyɔyɔa dzi na ame sia ame ame yiwo le to dzi ame yiwo le JVA ame yiwo le Zoom dzi ame yiwo le teƒe vovovowo dzidziƒe afi ɖewo le afi sia afi yi ke le teƒe vovovo le woƒe aƒewo me le kɔdzikpa mea me do gbe ɖa be nukunu ƒe dɔyɔyɔ ƒe nukunua ne su wo dometɔ ɖe sia ɖe si le Yesu ƒe ŋkɔme ɖo kpe dzi ɖe fia wɔe fifi la akpe na wo elabena mienye be ne ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le eva me ewɔe vɔ fi sia fi yi ke nelia na do ɖokuiwo kpɔ ye eye aƒetɔ aka asi ŋuti o aƒetɔ eyɔ dɔ na o nuku gbagba hui eye nakpɔ nu kplibɔa titre eye nazɔ azɔli akpa ɖeka tutu na o titre eye nazɔ azɔli adika yi ke nɔ agbo me sa kuxima yi ke nɔ agbo me sa aƒetɔ la wɔe elabena amen mamlɛa miegblɔe va yi vɔ nukunu wa esɔ asi o gblɔ be mexɔ tɔnyia do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo kpɔ amen ya miegblɔe vɔ amen mamlɛtɔa miegblɔe vɔ eye do ɖokuiwo kpɔ nukunu wa sɔ asi o nukunu wa esɔ asi o mawu wɔe na o eyɔ dɔ o ne kpɔ nukunu ako na do wuli sese ɖe amen ye miakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o egblɔ amen avɔ natsɔ alɔme kaƒomɔa eye nayɔ nɔmba yiwo yɔ mi le sa nayɔ wo eye naɖi ɖe ase ekpɔa nukunue ma ele va me le afi ɖe vɔ ele va me le aƒea me vɔ ele va me do ɖokuiwo kpɔ tsitre nazɔ azɔli tsitre eye nazɔ ʋunkua eye nakpɔ nu ʋunkuvia eye nakpɔ nu elabena mawu ka asi ŋuti o mawu ƒe nu sia ɖe zɔ le agbo me mawu ƒe nu sia tu ka o mawu tu ka ye ƒe nu sia ɖe agbo dzi vɔ eye enuwo megale abe ale ke wole tia ene o yɔ eye naɖi ɖe ase bla 9 naɖeke o kple ne bla 9 nyi nukunu kpatakpata nukunu enumake nukunu zerika nukunu na yɔ eye naɖi ɖe ase bla 9 bla 9 naɖeke o kple ade yema bekiawo ma wokɔ wo ɖe dzi bekiwo tsi ayame bekiwo mega hiã elabena afɔa ŋutɔ agbe ɖo eme vɔ elabena afɔa ŋutɔ le zɔ vɔ bekia mega hiã yema kplibɔtɔ tsitre wo le zɔ azɔli ye nuku agbãtɔwo le kpɔ nu vɔ o nutsi kɔkɔe na mawu mawu ƒe nu sia le ɖe zɔ le aƒeawo me ele ɖe zɔ le afi sia afi do ɖokuiwo kpɔ eye nayɔ eye naɖi ɖe ase bla 9 bla 9 naɖeke o kple ade
to do ki o kpo di kanya le judo po monya kakama me ide bible asrompe e me joyi na re apin me ga se arop do ke me ga da ro and I sprang my torch. I snapped the object with my own camera. If you see that ebe eke le ro na de do ye yento ye so ebe phone ye de photo nu ike dogoa e da pe na mawu e pere nto e dogo le pentula me ye sonchi kokko pe bubo kata so na mawu la pe na mawu wonu kunu ale pe agbeme nchi kokko wa na mawu pe nko amen. Put your hands together for Jesus. Your hands for Jesus. Your hands for Jesus. God is still moving in the midst of the people. See people coming out for testimonies. Receive your miracles. Come by left hand side here. Come and testify. The Lord is moving. I thank God for what God did for me. I was diagnosed of diabetes, and it was so traumatic. The sugar level went up to 18 points and above. And it was so serious that system ale bubena na wadidi de ke susku vivi sia la nyamela adidi van no pesi orano ele fudem gakea I found it difficult even to see. I had blood vision. Ela bena nyama gano no pom hanyu o nyama gano na didodom nyu o etano du nyama alegbegbe eye ku ehia ku higede o kude de ke ba dosia e tukli video santi kake e pesia simen le pe gleti adelia pe d'ici que me mau zanye pa me mau pa sola esi odogbeda aye me blogo de raodola sukle vivisia adidi ke sukle sia vokkem aye sukle sine la nyamea es ele nom si odola no aye vasore egbea nyemba doku hia de ke kude de ke be sukle video si antike o gabu bubu ha megano abi do unti e abi do sanabanka nyemenu na gali pakula nane o nandu da lo nyemenu na o e ne medua e na banka medona ku higede o gaka medakpe na ma o elabana le disike fo dodo si o le ti I wolia mea mau yodom to ma fa me ape do me alo pe gbedura me eye azon la me nchinya kaka le nuit eye nu so kata ojo yi cha me di mazamon popo sia ha be matem a tuna me sia me pe mau gal do mau galagbe ne mi ha mi khoze ne mau pe ame ape gbedura le letisia me mau nu so kato ayodo ha mau awo yodo ha eye wa nukunu le ha gbo me di ma da pe na mau na mia papa so ha le disike sia ta mauna irao le Yesu Kristo pon comme e olua to le YouTube di le goblombe mau kasinye fumenchi e bevie toi o irami kakle vidiji esi e pe ya me pe relative li pe February relative li pe disike me Hallelujah. And from kafu na maula YouTube ha miacho YouTube miacho ya so inami Samuel Muna Tigbo ele gobernaba akpena mauda alesi mau domdo eye ma khodo yo blibu to nusensia sima danao me esia cho United Kingdom allo ngesi yo fo tume ebe unable to sleep. Men no vevesem exam e matem adano o gake church never ya esime o de kakwa kule nusensia si medana ola eye cancer for dosia katanjo
kafu na mawu eye esia ha cho boko rusharo cho YouTube esi glo bena be patonye sia ye no no veve sem le apodom po domchi la ke egbea cho amemamle dia na ne jona na amemamle sia oglo amemamle sia eye amemamle megbea ye doje si bena be veve sia kwa planu sho kata de fia pena be ye podom me no veye ma o kata ojo eye cho gbea ye kwa baka ye le do ye khodo oblibo azon kafuna Yesu ponko ebe amia de ponko to ora musikeli ebe le mapa me apegbedo megbe kwa kegbe body globena be ye khoye pe kachuchu azon mia tro ifisi ole takwa womle kafuna mau Your amen is like detached. Oh amen ameli abale shorolo kafuna mau You that our Father in the Lord told Benade us that mia fofo alo mia paso blo mi be egbeya mia kpo nukuno pe gan o ke mia se mia kpo ela bana mawu adezon e wa o donu sento e azon mi mia da peji ba pele The Lord. amedo My name's Nkonyenye. Dr. Amanga, a current practicing medical doctor. Here with me, Vas- our sister that have a testimony to share. Dr. Amanga dokita meji aya fisia mia kwamerosi adida sekuru mushema wona uta Hallelujah. Oh, na gode ma Ubangiji, na gode ma Allah. Sunana Mairama Ibrahim. Na koyi da wani ya same ni ina da shekara 2 da wata 1. Bana iya tafiya haka in ban da sanda nan ba, bana iya tashi in tafiya haka ba. Amma yau na tashi ina tafiya ban da sanda. Na gode ma Ubangiji, na gode ma Baba. Ina roƙon Allah ya sake bani lafiya, kamin lafiya fiye da haka. Na warke har abada in zama kamar tafiya na yafi na da. Na gode, na gode, na gode. Hallelujah. Her name is Mariamu Ibrahim Kujira. yepen koto Mariam Ibrahim Fall from a Munira. gathering and people trample on her. And after that incident, she had Eye. broken a tie. She e was operated on jafokure e ya twice. maro kusikoreji e onka At the end, e she ya was megbea given this walker. She has been megano using it zomi as o the only aid eye to walk with for the last alesi 2 wate years. azon kwenye And 1 month, eh as the man of God ati prayed, lo si okpo milia la keto mo pam ve me epo uve nye sia nu sia jo eye egbe mi to nya kpo le si mo pa si kanchi eye ento le zozomazon ento le zozomazon megala tiao zam ke o Let her walk. Thank you, Jesus. ento le kale zozom o kafu na mau eye okata mo pa si ye le sia okata wo mia kwa si pe na You will Yesu not use that thing again. mia no mia ga zati make o amen Praise the Lord. kafu na mau Actually, our sister that left had 2 Mia surgeries posisia, on her hip. She sinele had te hip poia. replacement twice. Edo And she was kuhive. not able to walk without that aid. As you can see, she walked out. awo done zive ta flache eye cho gbema gbeji alo cho ye ma yo ga ma me oji ama ga ten azon ba le si o je ne ga ken nya ke mia kpo le si o le sosomda Aya, yau suna na Maryamu Daniel daga Mubi. Aya Allah na gode maka, na gode ma Allah, na gode ma Allah. Ubangiji Allah ya warkar da ni, Allah ya warkar da ni yau. Suna na Maryamu Daniel, shekara 4 ina fama da wannan damuwa, bana iya tafiya. Yau na yi sauki, yau na warke. Allah na gode maka. Hallelujah. kafu na Her name mau is Mariamu Daniel. yepen koto She had Mariamu a stroke Daniel and a paralysis that eye affected her for 4 years. After the man of God has e prayed, pe la machu you can see e how she pe atonye walked. sia She was walking mi until kpo le she's si walking ento le zosom wonderfully. mi kpo le si ento le zosom e le zosom al Praise the Lord.
nyui mikpɔ ale si wole zɔzɔm ma ele zɔzɔm nyuie eye etui ƒe lãmetsu tsã mate azɔ eye mietɔ mikpɔ ale si wole zɔzɔm zɔ ele zɔzɔm hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe miƒo miaƒe asikpe na Yesu miate abu nu sia kpɔa mezɔna o eƒe amatɔ nye sia elabena wo lãmetsu eye azɔ Yehowa kasi tso eye ne le zɔzɔm nyuie miaƒo asikpe na Yehowa ŋusẽ si medana o la ele dɔ wɔm le teƒe ya. Esi míele te nɔ kpɔ ɖaseɖiɖi bubu la míado Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe dzi míasu bɔ Yehowa. Elabena Mawu nye nukunuwo katã ƒe wɔla. All night now before we continue with the application. Dikeke aɖeke meli o mi le nukunu ƒe Mawu subɔm ye elabena nukunu le dzɔdzɔm le afi sia afi nɔƒe ɖe sia ɖe eye mía ayi duta me míakpɔ be esiawo le va míese sia le YouTube. In my lower abdomen. Mekpɔ ame sia be ƒodome nɔ ve nyem eye esi Mawu ƒe amea do gbe ɖa eye mekpɔ be nka mexɔ dɔyɔ eye lanye me fa Tresia Ojukwu ele gbɔgblɔ be akafuna míakafu Yesu elabena eyɔ dɔ nɔvinye ŋutsuvi eye Ɔkɔra Samuel nɔ gbɔgblɔ be nane nɔ zɔzɔm le nye ŋutilã me eye esiawo na be menɔ atike geɖewo meyi kɔndzi ɖe esia ti ale zi geɖe gakea Mawu ƒe amea ƒe gbedoɖa megbea eyae mexɔ dɔyɔyɔ eye nye megakpɔ be naneke megale zɔm le me o eye nye lãme vo o. Ame ɖe gbɔgblɔ be le YouTube bena kafu na Yesu meva takpekpea me alo Mawu dudoƒomɔ ya kaka me kpakple elabena le dɔléle gã ɖe me gakea esi Mawu ƒe amea amen mamlea megbea mexɔ dɔbɔla ya ɔbɔla fe le gbɔgblɔm be le kafukafu eye wole dzidzɔ kpɔm le YouTube dzi eye esia míase tso ta wo aladzi si le gbɔgblɔm be kafukafu na Mawu mexɔ katsotso zã ya me eye hafi ne wòa ava me la me nɔ veve sem le nye tamegbe eye
despite taking enu medication. siawo But katã na be tonight, kamenɔkuxi after the prayer of the man geɖewo of God, I discovered that the pains metom is eno gone. vevesese I gã aɖe moved me my gake neck, esi Mawu ƒe moved do my gbe ɖa head matea here and there, and ade the afɔ pain ade is abɔ gone and gone mayi forever. teƒe ya mayi teƒe keme eye Mawu yɔ dɔm blibo ɖikeke aɖeke mele o elabena míele Mawu gãwo tu Mawu gã aɖe si le nukunu wɔm azɔ míasi fi si wole takpekpea in the Alpha location. wɔm le Now we are going to azɔ listen to, as they are continuing interviewing the people, we should have one testimony more while they continue interviewing others. Praise the Lord. Godiya tabbata ga Ubangijin Allah. Na gode wa Allah mai iko. Sunana Catherine Mallum daga Fofore Local Government. Shekaru 4, 5, 6, buga na haka baya yi. Hannun da na haka baya yi. Amma da iko Ubangiji dan na an sai a siyo man hula ba na iya daura da an kwalaka don na fadi hannu ya fita. Na je likitoci sun gwada an scanning hannu haka a fade. By the will of God, iko Ubangijin Allah maɗaukaki, na je ka da mun an sake an karyar da hannu na ya kumbura haka nake tafiya hoton masu na scanning duka yana nan. Amma iko Ubangijin Allah, Ubangiji maɗaukaki jiya ana addu'a nan sai yin hannu haka, kun gwada haka. Ko tuwa ba zai ba ma yanzu gani zan haka, zan juye, zan haka. Iko Ubangiji Allah ya warkar da ni, na gode Yesu. Kai zan gode da yari waje na gode wani ga yamba. Na gode baba. Na yi murna. Na gode. Yawa. Fasara kin shiru ko? Hallelujah. Kafu na Her Mawu. name is Catherine Malum. She had a Ye pon koto dislocation Catherine 6 Malum years sia. back. Eye. And she could not use this hand. They have Epe taken adeunye her si amete zana to pasi Kadomo where they o. used to tie the hand natively. Eye oklo ya fisi o donna She could not use her abole. hand to tie the Eye hand maten here azan pa or swing eye it. o don. But as you Dake can maten see le from her adoyo swinging hom and o lifting eye of the maten hands, azan ba as the si man of God prayed yesterday, ahuhui o God dake touched her esi mo hands fa me do gboda and she church lifted ne ba up. ya Mama Daga, Mawu lift up the hands. Thank you, Mawu Jesus. yodo e mi kwa le si into la asi comme le together for dit Jesus. mi akwa si pe na The Yesu power that never fails nu sensi me has dana perfected the o miracle. eye ele nu kunu si a o kata wo Sunana Messi Ruben. A gaskiya na gode wa Allah. Ni na yi shekaru na ko? Okay. A 92 na yi accident. To, na samu sauki, amma daga baya ba na iya tashi da kafa na ba. Sai dai yau da na ji wannan church din na zo na shebari zan yi. Kuma na zo na gani ga sanda na ɗauka a hannu haka ina tafi da kafa na. Ga kafa na gashi a hannu. Na tafi da kafa na tafi a can na sake na dawo nan. Na gode wa Allah.
Amen. Amen. Her name is Mercy. She had an Ye accident pen koto in Mercy eye o 1992, and she had this challenge with her health. She dislocated her leg. But the Lord, yesterday through the man of God prayer, she can walk. She used to walk with this walking aid. Afoku le pe akperka alafa sheke bla nevo bla sheke vo velia me eye wo afoku se na be meten so na nyiro kaka va sere gbe ya ka echosine va ya ma ho me dogbe da eye wo ko e be doyoyo mia kwasi pe na mau awo hanto sinu now. I said the Lord will do your own. Be mau awo hanto now. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the living God. Kafu na mia mau. Gode wa Allah. Yayin da Allah ya kawo ni wannan taro na tashi sunana, my name is JDL David daga region na Guyuk. Gaskiya na zo taron nan ma ni ban sa samani zan yan karasa wannan taron ba. Jiya da addu'an baba na yau, jiya ina da kumburi a bakina ya tafi. Kirjina baya ya dami, ba na iya in yi wani abu mai karfi, sai dai in yi don dole kuma ba don son rayina. Amma a cikin sunan Yesu, addu'an baba da ya yi addu'a da na ta nima za min ikon da annabi Elisha ya karba na fauta Iliya ya sauko a kaina. Na gode baba, na gode. Praise the Lord. Hallelujah. Kafu na mau. His name is JJ David. He has Ye chest pen pain koto and JJ throat pain. David And the eye chest pain was so excruciating yesterday, but as the man of God prayed, the power of God touched him, and you can see him jubilating. Jim fo do papla li do lenti eye esi mau pa me dogbe da choa e ko e fo do yo blibo eye mi anto mi akpole si wo le yi wo le gbogbom. Yan wannan na yi ku lafiya. Yan wannan na yi Christian. Da na gode wa Allah, Allah ya yi ake al'ajibi da bana ya tafiya amma yanzu na ya yi tafiya har da tsalle. Na gode manyan uwana da suka doki da waniya da Ubangiji ya warkar da ni da zuwa babanmu, Allah aje babanmu lafiya. Hallelujah. Interpreter. Since September 18th, Martina John, the mama here, had a stroke and paralysis in her legs. Me kwa miano si abena be ye ba fo chu. Walking and moving. Shava ye me kwa le si ento le so me mau pa sia ka e ha e ye wo le so le do kusi. Shall we rise up on our feet as we praise the name of the Lord? Oh, what a wonderful day. Amen. 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 What shall we tell our Father in the Lord? Nkamia gbonanya fofo alumia pastor Sir, thank you, sir. God bless you, sir. mau ne yirami lo akpe mau ne yirami We thank God miano for what He has done akpe in our mau ne lives yirami mi tonight. dakpe na mau nu si mau ne pagbome egbea eye mi globe na be choa aga lolo wu egbea Tomorrow shall e be chotoa greater aga than lolo wu today. egbea And don't forget, we Eye have mi a ganglo bolo. global Sunday worship service tomorrow starting by miedo subo 7 o'clock here. So by 6:30, subo de ju cho sine gbona esondin galdre hohola nu kata ajegome eya tamia va be gade kple miniti bla ne vo aton everybody.
your friends, Natia your kpe amewo katã, natia kpe ame siwo Father, katã Lord, invite amewo people to katã come for this global combined eye service. nakpɔ va And, ɖeke ƒe subɔsubɔ le duwo katã me le afi sia afi eye tsɔ mawa ɖe ɖo fifia le míaƒe agbeme le Yesu ƒe ŋkɔ le míatia ado Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe nu siwo katã wɔ le míaƒe agbemegbea. how he moved mightily. O míada kpe na Mawu ɖe ale si wòɖe zɔ ŋusẽtɔe le mía dome, ale si Mawu ƒe ŋusẽ dze le mía me, ŋusẽ si megena alo si medana o. Thank God for what he has done tonight. Mída kpe na Mawu ɖe nu siwo katã wɔ zã ya me ta. Mawu wɔ nu gãwo le mía me egbea eye wòhã ne xɔtɔwo alo naxɔtɔwo tsɔ si negbɔna. In Jesus' Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Our Father, what shall we say? Mía Mawu, mía Fofo, nu ka míate ŋu gblɔ? Read in the scriptures. Míexlẽ nu siwo katã ne wɔ le agbalẽ me Lord, I eye ne have the wole right before us wole here. vavam le mía me le Not teƒe only ya, the Alpha location, menye le teƒe vovovowo lo, gake menye le míaƒe takpekpea ƒo, gake le afi sia afi eye mída kpenɔ ɖe ŋusẽ sia si medana o ta and eye yesterday, and then today, nyi tsɔ mí to edzi etsɔ si ne va yia eye egbe hã míkpɔ le si ne le zɔ ɖem le mía dome. Mawu míedo dzesi nu siwo katã wɔm ne le bubu kple ŋutikɔkɔta ne wònye tɔwò le Yesu ƒe ŋkɔ me eye Mawu abe ale si míava tsɔ la be mía awɔ nubabla ƒe subɔsubɔ la nasi ami na wò ame tɔdɔ la eye nagazẽ le leke ƒe subɔsubɔ le dutoƒowo katã le afi sia katã me eye asiwo adze eye ŋusẽ si medana o la azẽ le tɔ be subɔsubɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye aƒetɔ ne míava wò trɔkpadzi hã la míakpɔ be nukunu geɖewoe anɔ duƒo nutowo katã me míenya be na awɔ wo na mí akpe na wo elabena naɖo to míaƒe gbedodoɖawo le Yesu ƒe ŋkɔ dzi míedo gbe ɖa le amen. Ɖe míatia da amen gã aɖea. thank you, God bless you. Akpe Mawu ne yra mi míekpa.